E ele tau finga sa moa ua. Lea fo ua toe anga le leile atu ele nei aso. Mori mori mai lo soifua. Ia ma to ai taunu mai fo isa usavalinga I le nei tu aso. Leo o tatu I le afiafi o le aso tofi. Ia I mātou ia manatu. Lefto a mātou taunu mai I le whatawhiti. E ilo tatu nunga o na u tau le tau alunga. O le nei fo I vai aso. I le ngata I tutono o le tātou atunu o Samoa. Ia mātunu uma e launga tasia I le kālena whaitawina whaatfua numera. Ia le o no nofo no pia I mau mawai o tātou tangata. Ia tia ula le aba ma le whaalolo te whaatalo whatuai Samoa. Ia I ona tupu maona pono o ia I o mamalu mau whaingase taimi I ona upa ia tfuile iai ia ai lava le tatonunga ia o upu a matalava ma le tau whai e sufi lo tātou wā whialoa I ma lo tātou ia e male tai mai o le atua ilo soifua ma lo uola ia ua mafua I fo I tātou whiloa I manmanuia I le nei aso o le aso tofi le nei a mātou le whato a matuanga I tae au le aso whareile ia ma wha mai ai nai. Ia le whiangai fo I o tangata ngā rulue, tangata whai ngā ruenga o lo whiangai pēr ia le whanaua o ngai Amerika nei ma le 1 week mo le spring break. Yo e. Ia pēna malolo mai ia le Easter, weekend o le Easter ia arue ma le vai aso nei. So that's a 1 week break, spring break. Pe o le lako spring break ma sani leito sanga uma e tasi le vai aso. Le ala umatu anga iai ia saluto e tasi se aso malolo le whanau ia toe foi le ia o ngai le vai aso fo. A o lo whapea lava o na turi mata ngau le manua I latu ngā rulue ia I le uspo o at fo I mai maota malawa I le afiafi pena fo I latu o lo o io le vanga fo le ta o le graveyard shift ia te mina ia mana va mai le ausu ia anga ia tu o le nature na soifuanga maleola I fafonei Elena America New Zealand Australia round the clock ia le temi ngā rulue o tangata le pei o tātou I Samoa le te lea pi ana o le olom whare mai I whapena 24 hours ia le service o inei ia o le tele ia le fua sila o le Easter ia I mātou inei ia le se mea ka o se Monday holiday o le Easter ia po se Good Friday ele oni aso malolo ta ua o le public holiday. Ele malolo mai tangata ia pena o tangata whaingalua le malo but everybody else company te tele o company ia pe o le tele a ngā lulua ia sona la tu tele wha mamaluina. Ia te wha pena ia winga fo I ma le nature o le nei atunu. Ia te mawhau fo I pone pei la tele fo I Amerika I le tamo whai whatu mawina la na economy. Wapi o le mawhaufunga lava na le ona tu I titia mo meo o aso malolo. Ona o le ai lau tele a company tu maoti o le malo ma le atunu. Ia I le sitianga o lo la tu tamao ainga. Ia po le economy. Ia ona lepe e whaalango iai ia le tele o le lalolangi. I le tamao I o te tatonu tasile na wainga tele a fuai. Ona le tele ni aso malolo whiangai ma le nei atunu. Ia, se te mi foi ia ona. Matfuila ia leo le talofa ma le ni mwhaia o na ngalo le atunu.
ia o lo whaafonga mai ma mana ia fo i se tautua ma se au nanga whai pea. A lau si fonga o le tae fou. Yesu ta i o e ia i matou nei. Ui ina tinga ina matou muli pea. Se ia taunu uai i le nu'ulelei. Whaapaolo mai ua mu mai lela. Ina soa soani tausi mai i loa lofa. E fita na ua le ala ilunga. Yesu tausi mai i nei o na po. Pe ai ule nei ola. Ia taunu ule malanga. I le nu'ulelei matou mapuai. Ua malopule whaafetai alofa. Whaafetai tele loanga lelei whai pea. O lau tausinga i lo mātou ola i lau leonga i whainga malanga. O le taoto e moe ma malolo. Fea ngai fe au mga luenga e te leo tu la fwa i mātou. O le pese fo ina mātou pe pese nei e wha matala. Le fea ngai o lo nuu ma le fitu se fulu tausanga i lalo o pulenga a Papironia. O le pese whaanganga i le toe fo i atu. Mai le soifuanga polonga. Au whapena winga ma fōlinga o le nei aso ma le nei vai tengi i lo mātou atunu. E sa vavalia ma le mautino. Tele temi sa o mātou no nofo ai lalo pule anga istangata. A ua o mātou manatua lo alofana e taitai. Au lia e manmanuia ia o le nei aso. Mātou te whaafetaia la ua fio. A ua e pule pea i la mātou sa valinga. E te leo ulufafo ma leo ulufale. E te muli e te mua e te si o mia lo mātou ola. A o mātou wanga i atu le o ngātu tonu ngale mu o le sa valinga o le nei tausanga whaafetai tele. E vi ia lava la o fio i mea uma a ua e whaia pea mea sili mo i mātou. A o alu le mātou wholaunga ta mai. Wha paolo mai o a aoanga le lei. Wha mumu mai le sulu o le la e manino e malama mai o mātou wala. Wha paolo mai oe. Ila mātou sa valinga. Whaafetai tele. Ia, ai manatua lava o mātou winga pa a malo mātou le ato tofia ngai malau fio. Wha mangalo i mātou. O oe o le atua wha mangalo o lau wha mangalonga e le toe te le toe manatua. I le wha pēnā i mātou. Aura mātou tatara. Wha mangalo le toto pa i o eke viso le li i mat whaola. A uma foi fe au mga luenga o le nei aso. Alofa ma whaangangana ina le vai ma le atua toa. Me ia o ma faufaunga le lei. Ina ia mawhai o na malama o mātou tangata whaalongolongo. Ia matapu ai mai. Se teimi o mua, ia o le a mai a fo i matu ua le mea nei. Ia tatalo i lau fio,
tatou ma oe manui ai mea matou te whaia. Manuia fo ia Samoa tāpua i mawhaafonga mai. I lo suafa Yesu o matou o le mawala awai. Amen. Yesu ta i oe. Ui ina tiga ina matou muli pea se ia tau nuai i le nu lele. O le pese se lau i vaiva tono le tus pese lea. O te mana tua le pese lea. Ta sile nei pese a o lai titi lava. I masani na alu mo meo o matou moe e tau inao na po o le moe. A tau le moe. No winga matou te o iuta le whaatoanga matou te mo moe ai. Ioe, pe o le whaingoina le na o le ingoa o le pe a o iuta. Ia e leo ni whale paua mea tā ua o le moe lea. O le tainamu. Ioe. Ia ma me whainga luenga. Ia ua e kukai iuta mea ai. Ia o sina suka. Ia po sina melelei. Po le ase melelei po se apa eleni. Po se pauna mamoe. Ia po le ase mea. Whaale maua kele kamakaunga. Wa taunga tā le pisu po na mai tei. Ia. Ia po sina patua mofo. So le langa ona ta favorite le mea sole. Le whai maisi tangata e a olo ma oile na o ta mo patua mo. Po le mea ngā le umiro ka patua mo sole. Alu la le matou moe. O si o tina matua. Ma si o to ina o maliu. To ina ma si lo matua. Ioe. Ia o te ti e resor whanua ma matou o iuta. Ia e sama vali. Lau. Si e tau a iuta. Tau a te mi fwere le kakele kiki. E kakele au ngai se fe au. Pita te alu e tau, aveta i te pisa ai le moe lea. Tasi la lea pese. Pese la le tele lea ina pese ai le matou lotu le fiafi uta e toa bau. Ioe. Tasi lea pese mai le sela tala lea o te tau whamtalatu. O le taua. O te manatua ai lo'u taimi la titi. Taimi, o te li talavou, taimi la titi a masalo po le ono, fitu, balu. Ioe, tusa pauala ta me whaile nawa i taimi na o le ae e la au. Whaarua lua e la au. Ia, aarua rufo i wakele loko whaalavlave fuaika ika i ngā. Mole meo le, a pe o le mawhauwhaunga e aveta i te uta e pisa ai le. Ia, ngata fo na o au manisi fo i o vaenga na matou la iti fa tasile na vai te le te mana tua le te tala no e te tasila le pese a o le te mi ona fiafi fo o tangi alisi ia ua umana ta elema o te tau fo i wa pese to no te namu wa mata tia le namu le mea pa taro fatfo i longo vi o ne semo o si uso ya e le visi moli, Tony Vasili, ya malofa aftai, ya o ngaule malie o Keith, ya marito tele utato o lo mafta mai ile nei baenga o le tutua. O le pese la lea, tasila pese a usu la elo tina, ele leila uto ina e pi tau loa to ina pa leni melo na leo foi po le ale pa uo pi e poto to ina tau fa pa leni la na malu ala lo mitila
o le matua paulua o le leo koe ngā pese whaalo makua fo i koso ia pi o le tau wala au ini eitu o maia Yesu ta i o e ia i matou nei ui ina tinga ina matou muli pea i le nu'ule se ia tau nu'uai i le nu'ule ai le fai upu e lua fai mai fai upu e lua paolo mai ua mu mai le la manei ai o upu pi e tau iwa le fati ai manei ala le tangata fuli le manei le leo ai na te toe pesea nei tau ai o upu fai mai fai upu na lua paolo mai ua mu mai le la vai ina e fesoasoa ni mai ma tausi mai i lou alofa o lou lava alofa ia e tausi mai ai e fita na ua le ala i lunga wa faru oka he upu oka he upu Yesu tausi mai i nei ona po pe ai ule nei ola ia taunu ule malanga i le nu ule lei mato vai pe ai ule nei ola ona winga le pe fatu le pese lunga i le teni pe le fauanga i luma na i o ma Yesu tausi mai i nei ona po pe ai ule nei ola ia tau nu ule malanga i le nu ule lei matou mapu ai tasi le me pe masanita to le me fule le maliu sesi ne fa pele o tatou tala ia sauia ina ia maua so no foanga mau i le langi pe o puana ta te masani ai o lela o mai e pese o mana ia le fai mai o por pese le ia tau no o le malanga i le na no o le lei ioe ma tu te mapu ai o no winga i le tatau tatu te fai le na upu o lea tatu tarusia ia maua so tatu no fuanga le lei de langi o manatu tatau fa solvi le na upu ioe aya tatau on tatu fai le upu le na fai me pese alu ia oe i le na nu le lei o le nu e mapu ai o le nu e malolo iai mana ia ioe to ato iai la me ni upu fa malosi ia oe ma i lau fa fonga mai le ufa manatu man pese o fai muni ioe Yesu tausi mai i nei ona po pe ai ule nei ola ia taunu ule malanga i le nu ule nu le lei o le nu e mapu ai tatou mai tinga fele nu ia talia ne oe le ngalan tatu toe fapia alu ioe talo sia ia maua so no fuanga le lei i lunga wanga ku ngakala ioe o lono winga tatu tele o mautino le me tatu tio e mena tatu i taua le taimi le nei o le ola e whamawhaulu tatu iai eternal life. This is now. This is the time. Ia nau whai mere pese.
tātou te ai u leo lani, ua tātou loa le mea tātou teo iai. Lani mea tātou teo iai. Ia o nā, o le nuu le lei na ua. O le nuu e matangofie na ua. O le nuu e le ai di vesinga. O le nuu toa fi le mu. Le ala fai pese whamanatu mai ato e avelani a tātou upu whamanatu mai pese le se lau iwa se fumare iwa. Instead to lo fai atu di tangata ia aluia oe. Ia maua so no foanga le lei ilunga. O te tatonu au tau te toi whaia na upu. Nanga o le upu tau mate. A o le ale upu tātou te whaia. Aluia oe. I le nā nuu le lei na wā. O le pese fatu mai le lautusi o le salamo e le lau whaitau inatu. E se lau marifitu. Tasi o fitu le lau salamo, lautusi o le salamo. A o lona langa o le ameri wha aloma. O le CV ma tasi lua. CV2 o CV ma I e lua. O lona winga o le selau marifitu. O lona winga o le si o le selau, o le marifitu o le vi ia ma tasi lua. Le ala fai mai, o le lautusi o le salamo e selau marifitu. A o lona foi upu e fitu, le lau fai tau inatu. Io e selau marifitu lona fai upu e fitu. Na ia taiitaina fo'i i lātou i le ala tonu. Ina ia lātou o atu ai, i se ai e no nofo ai. Pasine me mana ia. Mele alei ua tātou ai o tangata kiusiano. O tātou talia lau tele tusi o salamo, po lau tusi o salamo. O salamo o tavita, even though David, or King David, is not the only author. Ele na o tavita le tustala. Pela le salamo lea, le lau tusi le se lau marfitu. E anon, ele uloa. Ele o ta ua fo i le swafa, o le tangata na tusia, le lau tusi le salamo se lau marfitu. E pio no fai atu. Tau ti tala noa lo i tusi o salamo. O tātou talia lau telea o tusi uma, o tusi tusinga po pese, ale li o tavita. Ioi, tasira lea tusi, le lau tusi salamo. E le o iloa le tustala. E le o whamatala ina le tustala, e le o tā ua tavita, e le o tā ua Solomona, e le o tā ua ioi poailava, e le o tā ua, e anon. A o le tāpenanga le tustala e whaamatala i le vaitaimi o le setting. Po le vaitaimi o le tustala e toe manatua ai le toe fo'i o le nuu o le atua i lona nuu. I Ierusalema. E te lea tala. E te lea tala ia maia fo'i pe o le atu nuu le tatu te whaalongolongo i le tau o lo whainei. Iran. I le vaitemi tonu o lo i le emperor o le empire i lalo le marasianga i le malo lea, Iran. Persia. O le toi fo i la o le nuku lea. I tala whaasoropito ma le history o mea ia. O le tamaloa o King Cyrus. Ia por tamalo King Kuresa. Na langona ile i leo le na vaitemi. Ma langona ile u langona lea o le upu whaola, Savior. Lea ua whaonga i le temi o Yesu. Temi na o le whenginga tuai. Aisia, langa o le
o le tula i mai o ku resa po King Cyrus o ia o le emperor o le temina o le emperor le malosi anga conquer e Persia le lalolagi i le nava i tau le malosi anga o ia la lena sa uro fa solo muri lo Nebuchadnezzar malana vaenga ia po Kuwait o le alisa neva i temi ia Babilonia o le sala lena sa uloa fa tu i lalo Nebuchadnezzar malana vaenga le lana mafoi mai le si vaenga ave i lunga le tono Persia e tu foi le nuu o le atua le la i le pese lea le pese le i le lau salamo lau tusi salamo o le pese to manatu ai tangata o le atua a o latu toe anga i atu i o latu lau whanua ua foi le tafianga i oe ua foi ma le ina ua umai le fitu se fulu tausanga talu ona fai ele ese Babilonia ma ona fale aonga e oe na o tara tonu ana o le ave ele atua o lona God allowed i oe na whaatanga ele atua e tupu whaonga fo ele atua Nebuchadnezzar i oe whaatanga ele atua e tupu mele aisia tele le avanga solo avanga so avanga tu i le nuu avanga tu i o avanga tu i lea tapua inga ifo tu i lea tupua ifo tu i lea tupua fai mailo ma le atua enough is enough sauro e Nebuchadnezzar avatu le nuu lea ave o si fai si fale au i la tata la leo o Persia po Persia ia po o le tangata po o ai fo i le ngoa lea ua whaingo nei a Iran o la tona na whaima la vea i le nuu o le atua i oe le la pe o tatu toe va ai e le nei vaitengi i le taua o lo au ia fuila le maenga le o le asorua o le vai aso nei 2 days ago na ave ai leo i le lalolagi uma tala noa ai mātou i nei o le tele i o le lalolagi even American people wa feika ia Donald Trump i le taimi nei i le mele peitai ele pei a feita tu tangata i tamalo lea ai akili e fai nga mea na avele avea i tamalo e malo ai falole a fiafi ma le taimi ma le tula ia oe Iran e tele i usita ia le mea le a fai le a le popole leo o le a batu fasioti uma anybody ioe tamaiti tangat pula lafa ole avea inan avea tamalo ioe peitai ua tu au lafo Iran lea la iei le 2 weeks break ki lo fai nei taua ta ofi ma le taua ia mo le lua vai aso e se i fai negotiations o lona winga konge kwar por ki Trump ioe sau au le mea talo iei le au fai talo ma le ia fatu mawina le langona e Persia ia po Iran tatu mai ai ngona e lua e foi asi i vanga le lua vai aso nei se ko negotiations between Iran and the United States of America and Israel o le mori mau ma o le taua ele o iai ni peia o le o langona ua ia nei o langona ua o langona mai ia
o le ka kai family o lang yo na pe o le la ua tatu mafau fu le kele yo tangata la lafo la lafo tala e o foi tangata o Amerika la ia e oi ai mesia lava i lato o lo lango ina ia le Democrat California le setele o te ai o kazole me kua ai anga ku mai Donald Trump i ve ki u wa feita tangata sule al ka malo foi la sole Afrika ko pe ai e feita tu tangata ai no forta malo ma ave order io e si linga lo ma le temi nei ma le temi ua tofaina na watu rod kilia tangata Iran kala mo ia tala e senu tau tia olele famole mole ya so lo winga pe o te pa ila utala le ya Amerika male io e tatele ai ina fota te lona finangalo ma ila to e feita te malo le ta io le nei malo Amerika e tau te tō manatu loa i le atua le tatu te taua o le atua o Amerika o le atua o Samoa o le atua o Israel o le atua o le lalolangi atua tatu te manatu loa i le na whaia mea malana pasoa mai o nei lona ia lea e se foi o lo tatu o ema e iei o tatu winga le mautonu e iei tatu winga o soio o le vai atu tele o soiai o le vai atu tele o le vai atu io e pifa pe nau tatu winga and that is our nature io e pifa pe na le winga tatu e le to na ma le laina faitionga i le taita i fo i o le nei atu taita i o Israel io a fai ua o tatou manatu e whaangalo i le whengenga tuai matala o le kenese i lona amatanga ia pule tangata ia a fai fo i tau te tamwhai e abe na pitola au o leo o mai o Yesu i le lalolangi pule a oe io a o le fautuanga e lema fai na tatou malama i a Yesu pe a leise tala o le kenese lema fai never io na ona ufa mata osia tua fa pena le mfaina tupu ro tatou mai tatou pepese le whaorotanga i a Yesu pe a le manino tatou tala o le kenese io tala mo i tala le whai atu so o si meala tatou i le eo so wha vairu atai i le eo so wha o ngā tutonu ro tatou tatonunga ma ro tatou fia i a Yesu ma ro tatou tatalo i le ai e le mafaina tupu oi o sia tatou a mio e fai male atamai fai male poto oi e te fiu e fai au suenga e te fiu e ke i uma ia i le fai uma e iai le atua o atua uma e iai le atua o tangata uma e iai le atua na foaina mea uma ia lava ina la utala noa i le mea langa nala lu toi pa iai o la io ale amatanga langa taua me iso o mkoi kaua io langa foi pole ama le vai foi no fai atu mato wo ma se to ina ma se lo matua na io mato mo moi i manga i lo titi io ai na muyuta ia a fia fai fu se fe au na lo wa ia tafa ia pe tu alu al fale wa no ia
mafai fole ia faapena ia ole a o pese la lo matua pese le mafu enta tu tano nei e lipi ma so ulo le so o tanga o le pese lea i le nuku o le folfolanga ma le Iesu na fai mai ai sia o lo matua ia ta so le oina fai oe o ai lo faola oina tale papa oina ele la au oina foroleina a oina foroleina ioe pe o mea umaia e au no malo tailo wa foi e fa matala mai ia ele ngata o lo tatina a o fai a o ngā sosa e fa matala mai a mea ia o la tala mo ile fai atu i lo o ma fau ma le mena ngata i lo ulo e naso o mea ia fa matala mai o mose na tale papa ma le sa kai ona ele la au ma le ia na foloi ona o mea umai e ilunga i le langi ngata o le papa u le nā o lo uloa o le papa u le nā ma le malusi anga o so tailoa a o le o te tano atua o ia e lei oi aina e matua e whanaua e loa e manino i mea umai awa wele ai i oi e pese mai ele fai a o ngasa o whapea au oi ka fe le vai ko kiki ka fe mai le vai pa lasi mai ngei le mere ke o lai ka fe i ngei sol fangua mai ka fe kuri ngai le langi o lo tamana to titi to ulu mai mea ia tala no mai ai tu spai le anga fo e pumo mo o le loa e pumo mo o le va ai le titi ai na utuk tupu ai o tamatu masaili e le i fato atu pula le mea na o loa mai na fo ina o mai le atua lea i lo moe iute le maumanga. He was with me. Ioe. During my time in the plantation. Ioe. Aro ta taimi fo le plantation. Le ai ma se fe aua o ngana whaia. Ta mo e tele noa ia aruat pa ure ia aia e tele fua i lungo le. Ese le mamao le loto. Ese le mamao le mafau. Te whamutana so o ame ia. A hau wela no o lahau te ioe. Au wa ai atu ia se e atu si o tina e vele atu to anga. La ele tu ina e pe whaile lafo po le ale me whai. La koe inga e pa ele tu ina. E ata ila na pea. Lan so e miti. La lo whai. Ioe. Te whamutana so o ele tasi le lua ai pi o nai mo onga i o lo ulotu. Ioe. E toi tau i ela o ai. Ina i mātua o lo tina na tau sia. O to ina. Nga lue ia. A whaiat nila siona i e ele aisona o whaadiali pe arko i. O matua o sina umane uru masalo po le. Se vai teimi o le 70. Io, fitus food on tau sama. Ia apu nou rato ina whaile lafo. E kele me o le whaasangiki o le ie. Le aima se anta ue arko i. Ia ka kewa ai atua i ai. E tau mai ia. Ia o le whaile si upu tau ai. Ia o le tau te tala noa le mama o le loto. Tau mai fua o to ina. A te loa. Uva ai pea. Ai, se o le mea fua ia tia. Me fua ia tia. Io. O masani o mata. Se meleanga.
Malau lilo. O le pese lenga whakulenga mako pe pese ai uka le mauma. O le pese le tangata na ola le polonga. Ina ua whaaya ina. Toi fo ilo. Ai ai ana nau nau ta inga e. E hao fo ina whapena hata tō atu nu. Iona tata. Ya, la tapuni la utusile tu pese i. Na umata tu. Nga le pila se pai por stari se tatu amio le ai le o se fai fia. E vai ara o loto. Pe a o mana tua lo tua nai. Io. E ele te mita te toe. Fia ai a kua i. Ia ila kounga. Fo inga lo soi fua malo ola. Io. Te toi fia ai a tua o te toi o no forma o koe kango e picture. Leo sino le toi ina lea. Io. E se o tina i lalo. O tal. Ele fala ile kai au po te sila fia foi a esa vali tono fatoanga ile kai au po ia ngai ka ele se vai kafe e pala uma lava o tino ngai to ar sau ko ar so vai lungo lau kalo alo makua lea ese se e lalo ai au foi lan no le loaka ma me uma fa pena se so le Io. E la boca saungi. Io. Ai atu lea me manaia. Inu atu lea vai. Sui atu lea totingi, sui atu lea o fele me a foi meia. O afia. Na fua mai uta i fatoanga. Na fua mai le pese. Yesu tai oe. Ia i mato nei. Ioe. Whapaolo mai. Ua mu mai le la. Ia, mania tatou. Ioe. I manina i mea nā tatu amatai. E te toi tō mana toi foi oi loutua na. I loutou wafua mai ngā. Ioe. Le ia sisi o tatou na ola mai loa. Na. Au foi te fia tama ma e fia teine pe te fia toi ina pe te fia lo matua. E mā fau tonu. Ana le ai i le tuana. I le ai se so. O le aso. Ta pena le lei a wā se rumana i le lei. Ia, te le toi sa ilia o se rumana i o matua. I'm 65 years old. I'm 60, going on to 65. E pau le mea o se rumana i. O la whanau. E ola e fo i la whanau. Su e se rumana i. O ala to whanau. That's the routine for every one of us. Ia.
se te mi ona o mai leo tatu malo ia la o foi mat pa anga tatu por kalame o le sunga ia o la fionga na leota tu vesingano ia le mamea e fa o le ma por kalame masani ai nei mata upu o te fia tala noa ia sa matalanoina na nafi maua se matemi ma le fionga ia le te ilo vai atu le all over ile penga te whailangi ma whatanoanga ma le fionga le minista va au i le aso na nafi o wharongongo foi la ioe ia tala e agree i le matanoanga ai foi tangata o le makua negative la pa i le mawhatanoanga ma le au na minsta ai ele ta o le mele na whamatala le minsta langa na ele te i whamatala le minsta na whamatala le minsta ina ua ofisili ai le whapela langa o les e anga i mai lunga i tusinga o te li loa la se vaenga se manga e o le tala whato atatu loa uma ina ua whamatala mai le fionga le minsta i le ngata o le tusi ioe tango tuasi ia lina o le tusi na tusi e le CEO finance o le tupe le lana lafo mai ia tia o le tangata Ministry of Finance CEO o le tamaita i swafa ia Maeva Pithem mai o Maeva Pithem o lona uso lea tamaita i le salo i sili le malo i luma atu o sua Helene Warwick o le uso la tamaita i lea o Maeva Pithem ai ia Mareva pe Mareva la le safa i malo i sili o le e uso la tamaita i lea o le la uso la titi sa nofo I mean sorry share tala o lo no nofo nei ma le tali o tu le epa sa lele o Maeva Pithem ioe le fa pe e masanga le tamaita o le la uso la titi e no nofo ma le tali o tu le epa le foi veve sia mele na mai ave nei ya matou ave fa fainga luenga i lunga i Washington I'm sorry, New York ioe na fai ina lor pe marte min fai ina lor e chapi pito e ese mai lo melunga tu fa fu tu samo o so tanga pe o le te amata tu ile i mea i o so tanga ioe ele mapulisau o tatu pili la tapi ia te funilo o kare me kare Mrs. mai ioe le la ka ke vai na ofesili langa o sau lunga o penga te langi le to eta fia ni tala o na to sila fia uma o le tusi la tamaita ile o Maeva le uso Mareva le uso masanga e ave ile a foi ile minista le matano nafi le fionga ile minista ia po le tofa i sale aula le fetalenga sale aula ia va ao salumalo alo fipo
o le tusi ave i le minsta malanga department e winga la i mo me o ta'avale ea fo'i e winga i mea tau ta'avale le ala na ufesili ai le lan fa o ke lo va kun ua sau bungo ia le ato si fionga si di minsta mai ai ia ole saonga ia so le utatu si saoa so le utatu fa longo ama saoa ile from the horse's mouth ole tangata yanga ta i le department ole si metau sila nga ese na malosi fa le atunu le nei o te masani ai langa sa o lungo le vaenga me tau supervision o le nga banga o le malosi o le mea le tau le whaangai no le chain of commands e le mawhaina e so no so i le mawhaina e la afua i le vaenga le si tangata malosi e tono malone o le wha maluina o le vaenga le utua o le chain of commands a whaila ele wha malua le tato watu ele o lona winga alo winga ka fa pengala ka ko ele o mangingo la mala mai be wa ana manino mala ta le CEO dia o le mea sina le e fa matala mai ele fionga le minstana na fi awa tau lo mafau o ia fa le tusi le tusi ave ile speaker of the house and a deputy speaker leo speaker terminate o ia fa le tusi le tusi e ave ile speaker ile sunga le papali ia male le tofa ya au lea o fon fitala terminate i tulanga ia te tavale o lona winga leo fa loina ai lea ia o ia la awana o ele ave ele fa fo ia ana fa sa o tu ele le fionga ele i sa fo fitala ele i na tu mau pea le ia o tavale ia ila ele ave se le la fa loina i o le mga ale na o le mga i o le tangata na tatala ina le tusi matali fa mengi e alu sa o ile fa lo tusi o le minista ia o fa tatala le ai la o le minista au ngei foi me so me le nga o ya ka ku ya so ka ku rai o lo la wing o tusi le stangata o lo nga o ile nga malu fa me ai e mana ia na matanoga na fi lenga iai upu na whaonga me le fionga minsta o lea e leo ia e tino ia e sau ai leo ia Iakopo tangata o le tumu e tutono mtanga luenga le manu e ke leo ia e te tino ia e sau ai te leo ia Iakopo e kele kangaka mosipai o tangata tau wha leanga o tangata e tau wha valea o lo i totonu le whalang langa e lengia upu e o te whai 20 te whewha apea o whai 20 upu le ai le o to e tango to e repeat atu le matanoanga na nafi langa o te ilo batu so o sau wai lunga umar social media le mawhatanoanga mana fionga le lipa minsta e tasi le minsta e ele me alofa le atu minsta le ele o se minsta no fonofo ele o se minsta e matche le mafofau e tasi le minsta faia ina le palota lu oro tasi saua le ngalue mai tonu le vanga fai ile 5 tausanga as a secretary, you have the party without pay. Ni tutongia. So le na o to e pale mai to e le fo a faila a mai to inga tala fa pe mai i to inga tangata fa pe.
faigofia na tatou tatonuina laga i loʻi tagata nofonofo o tagata saʻili mālō ioe alu atu faiaʻina sau prepare to approach ioe lena o le tagata la lea o lea i lelei pe ona ufai atu afua la i le tagata taufaalata le totonu e failana tatu vaai le CEO lea ioe afai o le ogaoga iai tuiga tagata nei kau fai se faiga le malo se ese lo piki o le system ma le geia kugu soli fai atu soʻo ala tatala Amerika saua le Palestine saua ma mai langa kangaka e faatuatuaina aisia ia ua langa i maua lape ia se vai le fo'u waku ngi kausaga ale ai maua le au yo kingo ia e saua e leo ia Yakob ai sole si fa le nice tele nga ko nga mea io fa le nice fa le manga ia kele aisia na me fa pe eu ko amio na me fa pe au le la fa e vai foi le o kango fa ko la post di lungo ko inga le malo wa umana avele ora ia tu le pasai lele wa le anga ora o le meka sanga loka loa mo lia lo maloka lang aisia o le ora nga mai aua ua tapu ona e to ia fair le suafa o le minsta ma le fionga i le paremia ini au sau noa i le sau a mefa pese longa trau fa leanga nei ia o ki koe ka ua suafa ngei e vai le lava ke la lau le meo le fai longa tangata le fai longa lanu le fionga le li paremia o na le u ki fa mon tato senti sa mor tandoanga na ma le li le o mafi mai Australia so o le fautuanga tatu pukalami o koe whainga ora ava ku saoa chachro isia nanga ona le usita ia a koe ngā mea la ia o le wikana waku langa o so o kanga nge lea o lo whai malape i tu tonu o le malo manana unanga ioe leanga e matanga a e fisiri a tia ala mea le inga e le la whamatalatu la upito la au mafua ai ono ulango ina le malo o tu le metini mai le lua afe se fulfitu fato a mata ile na faila o miti so le a mata le foi ele o se tangata ni tau fasalau e se foi ta le ni na mai ya cha peta ni la miti na fai mai o ke ia o ko le ke ko le kio o fenga do ko le TV le kio e tau no mai lo masia o sia o savele io mata tano o ina pe na fatu pula ielo a mata mai lo ina a o le temile o le matua number 1 fan ale ja pipi ai la fonga le fona ta ile temile na mana me e nofo mai male foi male ele stendo malo seina quale mio malo seina le ua e alu seina le ua alu e seina so o ai malana por kalame le uta uaole itu la mal pale mio o vai tu o te le ar swinga so o ai mal sawalwa e pa se fulu man tupu tangata e lango ina lana taitainga so oi malo vai atu wale to e kia lo ile atu a o tula i mai o ia o le pule ao Samoa o nana o li wai a fa pera tu te fisili mai ai se ala o alu fa pea u pe pe le te le tu se o ngaton ke le pe lo ala fa longo o in fa ke o ke ku se o ngako o lo te talo ile temi atolia le tu ala fa mai au mai se ta
a mai ni tangata totoa o Samoa e lātou te solofaina whainga malo le ua vai at ni. O le tatalo na. O le tatalo le nā Samoa o te tū maua e o ma le taimine nei. So not so much of a pair or laudi le mari toa. Not so much of a pair on or to ina o le matu foi to ina sai tutono le ta pipi. Not so much pole alava. Aolea. O mea na over ai iai o mata. O mea na va ai whaalongo iai o talinga. Matu ai ngā pule anga na o tiutilo iai. O ina ana li liu wailu tangata. O ina na sui iai. O walu roa sa ili le me ta ulea. Ua ngai tonu a langa te mile o whaawota malu isaina. Whaawota malu isaina. Eoi. Sa mea si la forka ku. Ta-la-la, ta-ta-la-la-la. Ta-la-la, ta-ta-la-la-la. Ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. Ta-la-la, ta-ta-la-la-la. Ta-la-la, ta-ta-la-la-la. Ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. Yeah. Ioi, oina, no sa lo walu fai lau study. Fai o ngā lua i le mea o le sa i linga o le plan fu le saina. Le uta ua o le 100 year plan of China. Se lau tau sanga. Amata mai le tasiva fafitu ua ioe tasiva fafitu tasiva no tem pena e uma nei le lua o fafitu e atoa iai se lau tau sanga o le moi mitinga le ale malo saina. By then, China is supposed to conquer the world. Ioi. Moi mitinga le o ila tasi le mena tulia lo mafofau. Ma o tam whailoe after ia tule e pamalantu i te inga. Ma o mauti noa e le setala. Ioi. Ma o wawa e to i Samoa. Ua whaula i le anga i ato saina. Ua atu saina i a lato passport Samoa. First time landed in Samoa. But they were using the Samoan passports to sifolau Samoa. I left out only Samoa. Tasi le na story na ova ai malu whaano no tele. Masaingi ngā lima vai atu no nofo mai male ta i o le malo saina. Saini whiangainga. Saini le mea. Na ora ngona ai. O te tauna suila o vai ngā whai. Ia na matu ngā lue whai la manisi. Matu ngā lue o le tatalo ana tu ile tua lofa mai. Fesoswani ilo matu watulu. Ioi. Nei fesiringia pe aise ala o tu el malo i te minei. O le nā, leu whamtalatu. Le ala sa whaalongo le mele, le risena o whamtalatu. Nā. Ai tu lai mai loa ma le toa e na te tali mai i o matu mana onga. Tali mai i sa tatatalo, tali mai i tatalo tu inatu. Nā la le moni ta ia ni mele. E leo se isi lama mea.
Io e le sei sila pa mea molo tu sila fisa mo o le tuta so tanga lau te fo i mai iso tanga ia le o fai tu le o ta ua tu ma river ma eva o le tamai tai masanga o lo la uso la titi e nofo i le atali i o tu le epa sai lele so te lea so tanga lea ma fuanga na leina o mai tu le epa ia le tamai tai le o ma river io e falo i sili ia Samoa o ma fuanga tonu ale so tanga e ki ngā le mea so kanga ava le sili musa le mea o le fai mai a ma le maro o uport o menga e fai e koe i ua kula vai ake oe io e o ma e vala lea na fai a nere tusi lea lea o tau tino e li i Minster ma wha matala mai le fionga li Minster e le o se CEO lea o lana tanga duenga e mo i o lana matafa ioi lea io e ai le o lana matafa ioi lea e le o lana tanga duenga lea o le department o le soifua maroloina io e a faila o lana matafa ioi o mea tau ta avale al malo e te le oso sa ola o ile Minster ma le department e te fesili i le tumutumunga o mea uma chain of commands io e te fesili i le tumutumunga o mea uma whalua nina whai e whaia i a papali i ta eu maspau e whaia i a au apa au lea ua io e lea ua whai nei ma whonga whitalai le fua atu e whaia i le Minster ma le CEO o le soifua maroloina le whalua na e whaia mai ua tama whai po le ale tūranga mawalunga o iai lau sunga o oe o le CEO e lalo o lau portfolio ia ta vale ale malo e te le alu sao e te fesili i lunga le tumutumunga o mea uma lena mai na po ele afionga i le Minster e whapena mo mea o atunu whaatemu kalasi e malosi le mea lea ta o lea chain of commands i loa le tangata le vafisota i malesi tangata e ua whanonga tua la oso soro hapea u whanua o te tau na e manino malesi mea so e anela le o maua loa maua le tau maua le tangata le ana sa saina le tusi ai ave le observa le la Samoa le leipi on kakulua o tova ai le team le o fai nei observer HRPP ale me sili na matanga e watu i tangata o le fallinga mai e tino ia Esau ai leo ia Jacob e tino ia Esau ai leo ia Jacob e fallinga mai e fatutuaina ia le whainga malo ai ese le me li liu iai le taunu unga o lona whamoen o le matautia le mea ka uso tanga le au mai le loto mamao le malo even though they know that's a twin sister of the former what Attorney General ale lava na mai i fa CEO i le vanga ioi le lava o so o tanga nei te li lopo a fe umai no ua vatua le tala tamalo Trump le na ave i taua ia Iran na ave ia i male loto tele a fai to tele tu au lafo la kiringi uma e le popole po lato inga tangata e maliu lato inga tata e fasioti o le almeno iai na tu au lafo lela iai le mele ua tau fieli taua i le teminei tu inga fai le fai tatu atu rau ioi ko ngisa o ale pea i kangaka ngei le fautangia tu le epa le ora ua vatu al whamasinonga
lava tu ruanga ora kosok loa ave church maloka loa yo o le whainga sa o lava na lawa fionga i le li pale mia i le whaatawa naua ai sia lo fatu le malo i le se malo e ui no mātou no nofo i fafo nei e pele ia i mātou ai sia langa o te manatua le maumanga na ai ia ue namu yo te manatua le whaatoanga na mātou mo moe ai ma na iu mātua lo mātou tina yo le ngalo oi a ngalo ia mea ngalo whawhia yo o le makau kia i o ngi mea so yo o sootanga lea la o tātou whaanongolongo lea lua oa ina tātuanga ina te tele me tule mai i le whaamasinonga ana whaafai i le amatanga whale alitasi ana wai mai ia i le whaamasinonga i le amatanga ma aua le oso whaalava le ita pipi ona o le loto tinga e tinga e au tau finangalo se i awhea o awhea umai le loto tinga na tua mai le la lafo upu o ri ia le whai mai e ola fau oi tau te awe ele upu le o tau e tau tatala o tau ia o tau o lau tau mea le na o lo whai anei tau te fiu e o i whaamasinonga tau te fiu e sia leanga e le o i le tui valea le atua ioi o le atua e sila fia mea uma i le ngā kou mai i lungo penga whailangi ma kou mai whaonga le atua ioi e back up inga o tau tala pepelo ma o tau me whapena e leo wa ai atua o whai mani tau roto whai mani au tau whono te talo au tau whai mai fo i o whaile e mea lilo tangata ia a mea lilo fo i wa ai atua lalangi ai a le vaenga o lo whaima ioi morning devotion anga popongi te talo le tae au te talo le fiafi whainga lotu da sa whainga lotu aso fa turangaina whainga lotu e le lapea le tangata e mau le whatuatua i le atu o a fo i mea e o mai tu le epa o man whatropo karame e te le salamolo e te iu tan malala o tau uma e whai ma o tau meia salo se teimi on tau role on tula fono o whai e malo e tam whai loa a watu tātou nei whaf lea o tam whai include tatu e ma whai i o tau pepese a malo tau iloa e ele taimi tu te o i samo leanga o le matangofie le foi la ua whailoa mai leana o la stofina te anei na whailoa mai leana a nga i elua whamasinonga i luma o le whamasino lea ua tofa e na te pena ina whamasinonga lea o le sa whaimisui parimia ia ma leo ua iai le whamasino le li o Reese Harrison o le KC ia le ngata o le KC o se whamasino fo mai le malo New Zealand lea la ua tula i morteni mua a matai le whamasino wala aua le whamasinonga lea so tofi la tofi au tau anafi ia anafi ma o lea ua au mai ai tuu lela ua toe whawaru sa i linga o le whamasinonga i lea so lua se fulu a perila ia ma whaawau atu i lava ia iuni ia pei o lea lai to me it's fair enough
le la fa ko e kalkalango mai fa msinonga le vai fa msinonga mai la to uma le meta o so tanga le pe pese to ni fa olea conflict of interest le la o mai le fa tununga fa msinonga talu wai ona o le so o tanga o le tamai tai lo ye siri cases ia ale fa tu ile tu samutasi male tamai tai o miro lui ona o le fa pesa ngaru dua isela law firm o te la official o ia fatasi ia pi o le nai vai ma o ia te talia io fafte o le oi loa le meta o le conflict of interest ali fa o winner case io o ma river salo ia sili a o ma eva le CEO nei o le official tupe mo le silfia se twin sisters io ia sa mo le pian tatu fa manino le mele le la wa mai le fa tonunga mai le famsinonga o toe filifilia ia le tamaitai o le sa fai malo ia sili i le taimi o fia me oi o sua he lenge work ia se tatu silsila ia me a fai o le alo mai i o le e matau uma samo e iai fo le sotanga o le wole le o fia me ma sua he lenge na ona fa mana tuat ai la le wa mai de ora ia e fa lo ngia paure taro sanga le atu taro si tu la mai la te mai tai le la fai nei le me tonu le master no so o le tau fa latina o le amigas Curie ia po le friend of the court po le war famsinonga ia se va aina tatu le fa to ilo I le meta o conflict of interest le wa sui I i lo I sili sa ia momo na te tau le na lua ia fa pesi tatu na fai ai le loia le atali o le sunga ia Wayne Fong ia TJ Fong tatu sila tatu ia I le te leo mea na lilo ia te leo nei mea left ana le manino nei TJ Fong e iai ona so o tanga o lona tama o le sap le leo toi tu whaatasi ma le o to me fai me whaatasi ma le ta pipi ia au ia le na fai ma friend at court at famasinonga I le taimi o famasinonga le la o masaro mia I le tele o mea na urungali I le ini ia le lo mo le ta mo me o itu mea ia e o mai le taimi le nei e o mai le taimi nei ele o manino po o yese ngali o le foi la o masalo mia tangata o le friend of the court o ia po le amigas Curie io o tangata le na faia ia tu singa ia o lela wa mai wa mai e ma sua helene I la o fionga le li pare mia male ma mando le tatu fainga malo o tele tau fai tu se tala o tele tau fa mana tu ia auto le ngai ko ki sila fia le so o tanga o sua helene work ma le sa tu mai le tofi pale mia I le lima tau sanga tanoi io ai pili mamo o la toilo io ai pili mamo o PPC pili mamo io fa fe lantan no il conflict of interest ale fula auto mamo no I mele
Na mire koe whakauko whakakoru whawhaingi kaka. O whele tautonga o le amio tonu. Ioe. E pese tuila epa il meka ule. Ioe. Le amio tonu. Alele. E aluifua ile lua. Malana solitu la fono ua wha maonia. Contempt of court. Pe whasala, pe le whasalanga ua wha maonia I tu tonu. O pepa tustusia le malo Samoa. E te luifua ele malau sala wha maonia. O tau ia muri to ina lea. O kou afu fo nga. Ko ke fiwa su e mea o ngai lana, ko ke o ifua ile lua e ai o ko e ilo. Ioe. Leanga ko ke ifo I tupua ua fai tu ila epa sa ilele mautou tupua matua tu te ifo iai. Auto fesiri ma ia tiau. Lo vama na fionga le li parmi o lo parmi. Le o mana wha matala le mea rei ona ulangolango. Olea. O lo ua fianga wha ale mafufau. Ita inga a le sa ita. No ua bese ai. O la utatalo ili atua. From then until now. Ia tula I maini toa la tuti. E al melena. E le whapea. Ioe. E sa bese se. Ia le na. Mafua anga le na. A utala noa ili fionga le li parmi. Tu sa utala. Ioe. A o foi na ave la fautuanga. E ave ta o fautuanga. Po o ai lava o le malo o lo tule metimine. O te le fefefo. O te le popole foi. Pe feita I atia. Ioe. Leanga isia. So le. I am the one. I was the one of those prayer warriors. Sa tatalo mo le mele ua tupu di te mini nei. Ioe. A tele lau tala. Ile tele tuinga tala fui tu tele lapo mai whapeo te susu whavalvalea. No, I'm not. Ioe. E pingi mangingoa mea stamati savai. Ioe. E papa sasa o a mea stamati savai. Ele papioa. Ele papioa si mea kako. E papa sasa o a sia kamenti. Ioe. A o foi no pai atu la li lifa da tu whainga malo I se mea I ono pa ua. E whai atu ale tala. E whai atu lava le tala. Pe I tari parimia I atia. Pe I tari sui parimia I atia. Pe I tari minsta. Pe I tapo ai I tari atia. So be it. E vai. Te le popole le mea le na. Te le popole le mea le na. Ia na. Toe sila ane I asua Helene Warwick. A whai o leo o te tofi e le whamasinonga. Ia toe ave iei. Challenge. Challenge. Ave iei. Awole au mai alo le whapeo whamasinonga o na whapeo o sao atoa. And none of us under the sun, the moon and the stars of the sky. Lei masisi o tatu e ami o tonu lalo mea. Nobody. Ioe. A o tiu te mawhaiwa. E au ina o tatu. Ioe. Tonu iere vai. Lea ua tatu loala. Le keisi lea. O lea o tatu vavai atu iai. Ana usita ia le whamasinonga. Ia leo atu o ila ua nei, whamole. Tu umai, tu ale ma keisi, mea le matu whai tu malo na whai. A ua pi itia le whamasinonga. Ia le heita pipi, so o tanga mea ia. Le heita pipi, ma le audio, le alingore mea. Recording. Le na vatu le matu whai pule. Ia. E iai tangata e utia I kisi le pe au ina matua sa ili loloto. E ma whain tato wa ai I le na whai ma amicus curiae. Amicus curiae. Ia pole a friend of the court. E tangata sa whai e toe o ma e tato wa ai. Wa o ia la. Na ripotia mea ia. O a mea. O mea I o tangata mori mau. Ma le urunga li I mori mau.
le yo o mai le temi nei ni Mosesi ai hala no tala no mo wo for mele ko kele fisiringia na ngua ele ngali le ko kele fisiringia a inga ele fa pe ha ngu sili sion makule a fai la lenga fai le amicus curious le por tangata le wole io tuinga famatalanga pepelo por le statement affidavit por le lava me yai ai a fai ele senia ma fai o fai ai tu langa tala ole ma le tala pelo ele la alia me tele ime tatu tala lole li fa masino o le tatu wish ale yai ia o mai tangata palangi e tau aver tu langa lea o le leo o le famasino sili ma le komisina o leo ia kakule ma fau e fapengi kalu wai o kakukanga kasore ese le fa maongi o kanga kasore ma i kala pepelo fai o le fa maongi o kanga ia sei fa auka i leo komisina lenga umakunge o kaku va ai le malosi o le merso o kanga le ia kasi nga komisina kang koso mai kong mai o ke lo ala o le o lo e koso mai kong io ia ne ua lumor ka peneta ia tu susinga ia mane fai ungo le umana fai sa ilinga ale official leo o tu susinga le ale komisina le tu mau ia por le acting commissioner uma fai sa ilinga ma ua le ua tu inatu i ka peneta ma le rovela o lima tu la fono ia le sa ilinga o ila ua foi o le li o nanai vani vai ia maluani to ale pai io uri foi sa uniatu le official leo o le le file raid eval au o kama ia advice ainga foi to be aware lela au atu ia ko le ia le ngata ina ia o isi foi mea na matua ia lela ua mai asa idinga o mea ia ai si tatu tilo ia matatu vava ia le tonu mai tatu pa anga foi matatu ia le fiunga le liota di leva no ia fa o to ia tatu tau putala no ina ile nei abno ta lo fa la fiunga ma nei il soisa ta fa la fiunga leota ma lo so fu manuia e ia li tatu nunga ia o le na o lo so fu manuia va ia fu suru le tino ia o lo maununga lava ia le au ino le masina i lo so ifua ia mau foringa la le lei ma le au le lei tai afio mai le tapor kala me ia si yo tala fo ini mata upu wonga ngo si utale la vata no ia ta ai li fo isi esau ia si mai fo i sau fo isi le si ma sau fo i va ai mata pu ia afio mai tala mai au mai lo sai lo ta por kala masani ia e fatal fa mai sa mo le vantar tali ma falot ia mo na mo le tu fa tai tu lepa li o fa tai sua ono le manu o le o ma fai fo on ta tu te fa tal noi 90 mata upu ia ono fa talo fa to le pa ia ma le malu sa mo e to e pitau to le fa talo fo o mo na e sa undia ile amtanga ia me se fo o mo na e molia ia le tatu talusanga i le tua ina ia whapeo na mau aiso tatu malosi ma le ai fo i e mai e le tua le malosi e tatu te whatatanoi nei mata au whapenei ia whataro whatua i sunga i whawhengainga mo latu whaltua a pea le pa ia lasi sa moa tūla toa ai mai se ia ao sina o le atu nuu o lo whapeo na to i pea le
panga ma whapeo na whaalonga whaafonga mai i ta whaatatanuanga i astaitasi ia ai meise as whaleili. Ia, a pia fo ilo whaatatanuanga ma mo whanua. Ia, whaatalo whatuai, whaatalo whaatu i le pa i o Samoa, lasi laulangi atoa. Ia fo inisi na whiloa ia tui el nei aso. Ia, mai fo lato fo i whaatalo wha ma le whaafutai i le Pokalame e Tulepa, o lo whapea na mai fo lato lau whaanga. I lau sunga ia e mese fo i whaltua ma le no whaalo, ma whiloa ia nei malesi fo i o whaafengainga. Ia, a se tasi fo i o le ainga o le au e pati, na atatala noa nei a mai alo na nganga whaafutai malo na nganga fia le ta Pokalame. Ia, mese fo i lo Pokalame ma mo whanua. Ia, mese pea le whaiwhai pea o lau Pokalame na o istaimi. La alo tele mai lava pea o stava le ngoi a Eric ia e pati. Ia, le nao. Ia, o le whataro whalna, ia me se foi alo whaanga moli atu I lau fionga. Tai. Ma lor se fua manuia, whaftai o leu whaftai fo ia I latu o moli mai alo whaanga. Ia, ai me se lau fionga, ma le ta tautua ma le unanga I vai aso taitasi. Ia, e te tau mai nei, o lea o mai le mata upu a whale ali tasi. Lea ua au mai lea foi ia le tala mai I le komisina, acting commissioner. Ua mai iai sai di linga. E lea o whale ali tasi. O le mata upu ia vani, nanai vani vai, ia maluani to ale pai. Leo man fa ia sai di linga, leo ua matu I lima ka peneta, o no winga leo I lima tu rafono, a ua uma le vaenga a leo. Le rasi o tatu tatadia, o le asi tali. Ai te teli a mai le tali le mar. Na so fina ngalo le keisi le o man fa isa dinga leo. O te loe o meange yo o keisi sa Tulepa e compare and comparison I le mea. E compare nga isi cases fo I e fafo ma tulanga le I atunu I fafo. E le teine a mātou na o la ua whaafar pui. Ona o le like o information whapea, e wō male, o teine wō male, tai o lesi kengi nei. Waliki la ia il teine ia information, so ia teimi ia radar ia leo, le la alwa ko leo sfa inga leo. Ia. O le la ua whaafar pui. A whaila e sa ili ma su ia cases ia whapea. Ia compare la ia case lea Tulepa. Ilim foi lá no sao se ilonga lam foi ye foi ni va fe aloi to nga me hulna pe o me na tatu fa fonga tu ye el malu le tu nu ye ta fa longo foi ye I tu langa foi le na sangi le la foi harmony agreement mana to nga me se ilonga la ye ni fu fonga fa pe na foi le o ye o no la na tautua I o la tautua il malo ni me fa pena fa tu ai lo la ia le o tau o tau maman sala au mea whapea e le itu le pa sala e mtua onga le tu ngā mele wa na tu ni e o te tata ono leo mua o tu elfam talanga sa ni mai o ia mawhanga ngai tu le pa ke whakula kon sa e mea whalina le tupu nei whio tifo tata o na e watu le o swhainga o lau o le mga whakali mai kamala yo Moni malo maneia ia tatou whatantaria I le whaiunga. Le ua lima o le kapeneta. Le ua ta ua mai ua lima. Tau mai I ona nawhini matanoi ma le whiunga le minsta o se whiu maraloina. Sa o whesidi le minsta le tūlanga o tusi e sa lau nei lunga. Tusi o CEO o le finance, tusi o le CEO o le tupe. Ia lea mai ne tupe o le tamaitai o Maeva Pithem. O CEO na tupe o lona twin sister tamaitai o River lesa faima malo yesili ale tatu tunu temi o Tulepa o le la younger sister le tota por tora in law Tulepa to lua o lona tali ta maila I le famsinonga le I faleali o le tala le ale fionga le minsta o le tusi na vatu le tomaitai lea
e toe whaafo I mei ta vale le whaonga ele fionga ile mista ma lea foi malana CEO a lea na nei ele le whaamatalanga na po ele CEO oi ele minista lea e play departments ese i ta vale nei e me so finangalo o le la ufa I loa ele tau mo mela o le tusi na vatu ele io atu ai ele tusi o mantatala le tangata o man fai tau o tangata amele observer ma fasala lau mai tusi le ele le io atu ia I tono le on tangalo so finangalo me mo mua atu le pa e moli atu la fa malo tele la vai lo fa tatananga ana po fa tai ese manaya fu ia ofisili na tu ina tu ia tu sao sil tu sao fu tali e tu sao tali nani le no ua na vili oi inkia e sia sta si fu yo ese la le manaya tu nga melna leila se me o fa nga I tua ole tu langa le ana sa no ile le minista na po e matua I o se lau pasene lo langlango ino le minista me mo e le tau I se CEO mai lesi me ona tile o ele ai se ele o sila fia po o sila fia fo ele afionga le minista o tupi ele informing ini me fa pe ole me alona lua o na o sa no sa o mai la vale minista o ka vale nga apply lalo o le health le apply lalo ngi polo ke ki ale tupe e apply uma yam tanga lu ngai la to ai ata tau e ta vale lo te fa ngai a fai la isu mai ele malo pon tanga lu ngai le ba ia ta vale a isu mai olna mai lola ele fa nga ile ole responsibility la nga le minista ma CEO ma tangata ia fa nga indal ta vale o tanga lu ngai tas ai le sen pa pe ole security mai o ile ia lato po fa fa ka vale ala fo le me ele fa pena le fa nga le me ile ine meni o tanga lu la to responsibility la to ia la to ta vale melon betul ole tusi sa le te tau ana mai tua address sa o tusi la to ile minska po le CEO on tanga luenga al sa o ai na tusi la to ia fai la to tal noanga ina fa al tanga luenga ile te tau ona liki mai tua pe fai mai te tau ona ilo ele tunu le ai ele se mena ilo ele tunu tua mafai ana ilo ele tunu ta u fa monia le ngoi ngol ka vale po fa ngal ka vale se mele kong fa ngai on melan nai emna mio na Silvia le tu ai ino wa umana susuenga ameni ele ing susuenga le ngi me ale o kusia ku I o olo no winga o tu mama ina ilalo ia le minista o tupe mal minista o avo o le so fu malo roin yo o tu ma lo ina la minista e tolu alela o mawalunga ko ile alwale al CEO ia ole si me te tau na tatu o tilo ye mana ia le tala le fai au fai mel ni o kaunti lia o matanga tata fapia ele ke tau na to no fotonu I me le o tatu vai ato ye o sila o malalangi ato o to nga mela le mo e tatu ai ia tau fai tu lunga le malo ai si la vai e tau fai kale per mele le tau fai il malo ia la una to e so atu le tulanga le tule o e mana tua leota o le fa lu ai le na fai e CEO le tusi mana tua foi na ave foi na tusi le fon fitalai ma le fon fitalai I le 5,000 tarwai le o fa lu ai na I le ai se senga ale foi na talia e fon fitalai ele fa foi tu ta male ele fa foi tu ta male le alanga feo I o il mo le I la tu ala ku ka vale I fe foi I to tono le so le me foi le pila le amai le upu
tino ia Esau. Ai leo ia Iakopo. Se le tau o le mea adi ole la lango whaatasi o taitai. Ma whaurulunga o mtanga luenga. Ole whaamdianga foi nā o sea foi. A o iaini mea ni tau patu o lela. Communication. Communication is very important. Ioe. A o leo mai whapea. Ia langa o sao o leo umar kaimi o le teknolosi do kaku o le nale mea. Le digital. Leo whapea nā le nei tunu uma o tele ngā ngai whapea nā. E whanau noa le loto. Ona o le la asia e lesi pule. Le iloa le CEO e iei langa te lunga atu ia. E lunga atu le minsta ia te ia. Po le ala na matawhai o ieva aia i lalo langa portfolio ta avale le malo. O le ala me ta o le communication breakdown. E iei lon me le ta o se breakdown le communication. Nga le mafole o kio mea. Ta tau na tala noa mai i le CEO o le minsta i po le hata. Ia pēr sa o pale mia o lo latu tai umalea. Langa lena manino le lei, ia le foi, le whamatalanga e atangi ai, tera foi na te sila filme ta o le chain of commands. I loa le lei e tangata le me laa iai, loa le lei tangata e lunga to ia, ma tangata i lalo i fo ia. Joe, a whaila ele i o iei, i tatu malo samo i to ingame, ele lei to tipitilo iai. Sufita. Tu le pole, o le mea pito sili o na whaingita i le mawhauwhau. O tangata nei o tangata whai me ua o ina. Ua mau lunga ia unga no o iei. E o whai ea taitai e le taimino ta a matamu i lalo ia unga whui. O le mea le e mua a mai ia taita. I o tai loa le lei, o na whaawasenga ta tala e whai. Ma le sao, ma le sese, ma le sao tala i e whai. Le si mea. I awangi mua ko so i lunga. E vai e le mele utu. Nga mua sau mai o i le opsep. Leo o tusi o. Wa umang kalai e kang. Posa sa el tangata tusi ai afu. Ai whaitau. Ono no ingala. E whailo mai e. O le tangata la tau ia. O le matai ti ngā loto il whainga malo le. Alala le mea leo no fa umi tonu i. Le mea leo no fa umi tonu i le mele o le ngaluenga al malo. O tau na wha mawai. Pea wha peo la pa e ti ngā loto i le malo le i ne. Awa, o leo tato i loa umalawa. Ngā langa oso ngā awe ngai o i le avu. Le observa. Tato i loa leo le observa i ngā ke el mea le observa le whai. E le ia ma se mea o mai ele observa fo ele tau fa file mu se mea. O le mea na ia o la tau ia. O te le mamla mai e ia si o. Ia tonu i e fa fo le tatu te e i tulepa. Na o la valte me sui el malo sui u maka ka o ai si o. Mani. Anu e o ma si o lalo o constitution o le malo i lalo o le fa vai o le malo. I lalo mea umalawa ia na ngā lua i lesi whai ngā malo momuat. Ai sa ia ngā mea i tātou so. E ki ngā umal malo si o lesi malo, le ua vai aku o makua ma lepe a le avu, le paki. Ala vai o la vai tau tū lei le mea le. O le mea le e unga tā te le lo mawawau o te whaawasenga ina ia toi ngā mea tu le. Mano, awa ata sa ilile. Nyanka ua tanatan sa etusi. Ma ambelo i tua i newspaper me whapena. Ila ka kero ka kula iki me ole ona ngoi me fa mea. Sa olele. A whaia maua. Whapipui. Sa olele. Whaia maua po ai, pese kenge, pese kama po ai, kaunga loka. Me voi le ai ma sia ngā o tatu por kalame nei fai. Pe ale
Io e uai mai ia fofonga ma whaonga fo i sia tatou fo i tau talat. Aisia, langa e te tau na moria tata. E o foi le tusi le APF. Le APF le tusi le na aveanga ia IMF, International Monetary Fund. Ala. E o le tusi le IMF. So lenga makua fofola mai ai lungo le observa. The tusi itself. What is a man envelope ka kia matusi. Alea amat whaupunga. It was directly to the Minister of Finance, Samoa, Muripola. I out my ear observer. O mea onga ia. O mea matautia ia. Io e. Le awari fai kusing e mana ko mea ngiro whaingi. Io e. E ta taua. Soli. E ka wango ka whawarwalea ko i ko inga ne mawhawhawha peso. Ai a whai fo ila e ta tau whaisi umi o whaarwar wo ia le observa. Ia. Aure ta sanga mai i lau fionga ma uniri tangata matatu por kalamero tam whai atu. A fionga le li pare mia. Ma le loi siri. E mo ia inga o mo mea tau whaasala lau. A o telepoint se tatu te whaitau inai. O le tau tapunia le newspaper. Ia pe o le vai inga o se langona. Ona o lea o whaasala lau lunga. O meo confidential ele te tau ona ia le o mo mai ale ni lau ai te mai tai pale mia por me o lau le pale mia o te mai tai minister. Ale o mo lau le la langi o Samoa. Sa le lau sau noanga len fai mai o ngoi mal fau mel mele. Yeah. So se me ala address mai ai. Ele tau e sisi tangata na talaina. E tau antu li matu e o ai tatou whanau. Address mai le tusi tatou whanau. Au tala. Awe sa o ai tamaiti po lea ona tatal noa la ia lea pa wha pe i se whawhitau le tusi le ama. E moni. O le tūlanga nā le ua matua i ongo ngai me lea. No o tango tau au ili le tusi lea ai wha Samoa. E oi. E tele la ni mea lai sau ai lalo le tusi lea. O le tūlanga lawa ia o le auto le tusi tua i le observer. O matua i le whetau ia. Le tarawhia ngai le mea. Tasi fo i le tusi le te tau ana sau tua. I le tau ana whaalia mga tua. Langa e o lela tau le ngaina le IMF tau le ngaina ia le Ministry of Finance a Samoa. Ai le se mo tau le ngaina. A tato babai le ia fa Samoa tusi. O le mai mo concerns ale IMF. I mene o penka tule na vua si fia. E ele tau wanga banks fo ele ina io mai e maloi e tau wai na la tu pepe a le mepi to sili mana o ia banks I fafo o mo meo ai tarafu e kalafu mai e malo o wa ke kele interest o concern la le no vai ina ila lo I le mele ele umano vai ina ai no tango vai na me vole o le concern mo le mai ele tata le ingo ia Christina Srinivasan o le Asian Pacific Department e mai la ile Asian Pacific Department no le bank la le masangi hanga o ye ka ko e long mai ia mo me fo e develop paisa mo il termini o le ale o tiro le bank nga ia ta tu termini o lau ke le development a Samoa ia Samoa. Wa iai la le lato avu, le lato fialna, o le ua fefefi. Ai longa ko aku Samoa ko loan mai ala ko. Ya, o le fianga na. Le mela na le fai atu ai. Awa le oso vale le tangata le na abel tu si o. Awa o le o tau fale ngai ina ia alwai ia mafofo tanto o jole Le na ua awa ale tusi la vai.
Ola mai concern tilo leila mai tango vai le concern le mai. Yeah. It's a concern about them, not Yeah. about us Samoan. Sa. Because ole wa pio da Samoa ia langa ia development e develop ia Samoa. Nga E kong fu da sangal tu pela tu ia Samoa ia tu no Samoa. Yeah. Yeah. Moni lei o se tanga mud mai. Mai le ai fo i se ia ale IMF e pule to atasi Samoa i langa Central Bank. Yes. Yo. Ele ai ma se ia ina e malo mai fafo o e fai e Samoa tonu fai al manei o point nga o ngai. Or concern o lato. It's not us. Not us. Aisia, a o ina le to no atu Samoa ia lato. Ia lala ko kupera mo. O le la pi ko linga mai fa fo linga le lato tu si mai. Ia mai lato ai lang ngo ina le il ke e malo. Ia, or concern mo mua tu lepa. Ia. Fa te tele ina fa to sina fa upu fai I fainga fa vai tau tupe. Ia. Or concern na. Ona o lewa vai mai. Ole mele o fai el malo. Ole project el malo le o ave develop ia le o ave develop ia la fanga. Ya ku. Le atunu. Ia. E pe ole concern mo na la vanga. Olo no winga. Ola wa ela to fia na vo le o kango le malo ile me e ngakai me. Concern no na lua. E fa vai nai le fa tua ina. O banks, o le banka a Samoa. O le banka Samoa, alan me la fa vai e fuol fa tua ina o le running o le banki Samoa. Wa vai consensi al banga le, so it's them. O consen ala ia al la to. Ia sa wa lo maluna tu. E ma fai ona te tala ai le fai toa. I fa to singa tau tupe. Mantua vo ile melena tatu black lena fa pe le wa tatu blacklist ai. Ia le wo fite mai tatu le melna. Wa ma fa ko singa nga le nga mai ka ko ke minga. Ia Fautu aina le IMF, le ilo ina o te ngā tupe, mo le vaenga o tula fono, mo whainga wha vai o tupe. Pai e le mele le wa apa le wa apa po le ale whainga wha vai le whai ea tātou te ngā tupe. Le abe whai e le pulo keki. Wa vai mail maenga. E 2 milionga le abe le I tu malo e tasi. 5 si ful tasi I tu malo. A fai la e run uma ia le 5 su tasi le according ile fa vai o le banka Samoa le 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 ia tatu le central banka Samoa so le ia no inga ka vale ku ile me o ki a ko ala ko la le ko ingi ka ko ngo ku pe ko fai mai ala ko e un ke wo mai ngo ku pe ku ile Samoa commercial bank yo mai lo na ku banka aliki Ia o concern tu le pa mol mel tanga le ia ai o te o foi ia o mele I lo mol mel tanga le e afu e ola lo na mafu fau ini me fu le tamo fai ina ia ola ile bank le fenga ringa wa me ia le au CEO ia lunga yo e au tilo fu le me o le au ki la ko ia ai on kon foi la ele fai mai ni fam talanga va pena ia e umi ala le fa Samoa o vaenga ia no tanga foi ai mani al falna foi le ta tu te va vai e mautinor le ele o se mea mo tatou le mea o mai o le mea mo tatou concern is for them not for us Samoans so se mea apa ele malo pe ia se tu pepele ai e responsibility la val malo o fa tu mo melna o le mela na le mana o le vanga le ia tu to tasia le Samoa Commercial Bank ia one apa mai ele malo fo le meio le u fai nei ia polo ke kia ia o se ona tama I fa mamanga nei te ua o se mai se fa mamanga se sita Enga mai ia o le saur nga ka por kala mele o ta ka o le
langa ole kaua foi lea ia malama Samoa o le Central Bank Samoa i le pule mai fafo ia o si le patino lava a le atunuu ia manana a le pe o le mea le mamafa le temi nei o tangata ia e la tu te likinga me observer man tangata le a ver tu si le observer pe o mea ia langa lela pe o tau mate le atunuu ma fa pe mai la me le o fa pe ai la me o mai fa pe ni me le anga o fa le malo o se le malo il mele o pe o arka ua nga sia ka ko kuku ala lo le fa ia ia ina ia o tatunga luenga e fa malama ia fa malama ia le tatu se o le fa ia tuari ia le fa mai ni sina ua ma warta tan saer tu se o le se fa ko ri o ka au mai mo ari ele o sisi Ole apa ya kun po kala me le fa me la finge o ko ruo le akario o li mongi ang saer kus ma ke le fa ma ni na tala si vanga na wa e ti fu ma pa pe me wa ya ole na vale voi le pa ole aka ke lungo o me ia i ala na tawan nei foi o ile news a tipi au tanga vai ilu fatan nonga le ma le ministan po ile ali ko ia le na fa pe le minister vo le ita vale ia pule ia la to il me fa ita vale ile to ia mai le tu ai uma sa wa ilalo ile por Colombia a fafta isua a tuilepa le por Colombia tuilepa o atala ia le o va person vai ele oli o le mai fa longo el por Colombia le fa pitai o le fa longo i for capo Colombia i la por Colombia yo sei fai mini kala le o capo Colombia ele nga kasi ia uma ka kong ilalo me le fai mana ia le ota ma ia me le wa pa ia tu silea mana ia tau le fa longo Samoa o le tau o tusi i le tatu va ai le tau lau telenga ele o le tusi o le popolenga o le concern mo la to io o a changes iepi ka mai fa penga io o swinga na e tam fai ai ina ia benefit la to yes mana ia tele mo fa malam no ina o tatu o tunu ia man to vo le batele no la tatu ila lo le o le Asian Development Bank le batele tatu ia ale la watun malo le to tongi ai tala ngal ko kong ia o le ko isa i kala pela concern ngala uri ale wo e fia ka ko nge ka vo pe fa le fia ka mai ale ko fengi long tring me fa penga me voe le e ke ala kura la fa pe ka ko client pico silia le ngale le ia ko ngingo ia avea e ka ko long so ia mai so fina ngalo a fai e maua le tangata na avea le tusi le observer male observer itself na se fofuanga a oila faia e te tonu te tau le tatu malo na fatino mo tangata nei tu le pa o tau na fai se fofuanga ile observer o tau na ave ni tulanga vo le ini me au na latu au ni toi o ela tu malos tulanga vo i o tau faleanga ma mene o le vavioso mai ai lunga esa ole ai tawana ia tata ia fai ai le avela la ia tauna ma me ole no foi ma take advantage ia me la tu tio ia fai be yo tu si me sa le tawana ona la tu o mai i tu tau ia la tu tau fiofi me na tau foi ia la tu ona su e atili po le aton wale wingol tu si foi me anga ia ngai tu si le o me la na o fa no te le le fa Samoa me ton lo se la me alinga ling o fa Samoa le ia le wingol tu si ma ia se conscious vole al tata le que fai ko ma o le ase me le o le ase me fa le o ye ton ile tu si
Ngal pawal me. Ngal kongi maya. E fa popole tanga le tunu. Man, o Ngal le kongi isi, me popole tanga le tunu. o le isi mea le tusi. Ia a fai o ingi dates I lunga o le tusi. Tasi le mea tau te lo ai. Nga lewa e tuas mai I le a foi, I le minsta o le so, minsta le wa iai. Ai o te taritonu, o le tusi na tusi mai le fia, fa 5 tau sanga taluai. Kono winga, e ma fai fulan tatu vava ai le minsta o tupele sa iai taluai. Deli o lautim ia. Ia. Fai fuin tatu vava ai ai wa lea ua tele tole. Ukalilo tole, ukalilo ngi mea sole, Nga miliong nga ia kalango ia kambayan. Minority le nga fai ngi sole a fai a kwai le se malo la lo langi nga pule se minority sole a fe me ya mama. Le la waria e sole ka ko o le o tala no ina ia le mole meo o furniture. Ia. Ko ba ai I me afale sole e milion ar ka. Pero o longa winga ko inga moenga foi le e lo le al moenga o ka fia mo ke pala mai turepa ta we boy e ko pa kir voli longa winga ko inga me afale fa penga e fa fa nga ka ke miki o la boe sa ka miki boe manga ia ke eu fa ki ngol moenga le longa winga ole kaunga kala I ko inga me afale ia le lope ka ke miki lo se kwa kenge le pe ke awari kenge ia mo Seri. E ke eu fa ai mai el moenga ke. Ai sole. Como ka kia sole fa tala funga me ia tu le pa fa sionga. Tanga mana tua le tamai taimia lena no foi lo ngal ba ngal ai ro foi ngal tanga tala to ia vo le me engatai ia le jivo ia le na fai langa milion al fale sole ia sau ia me a fale so le mo ko yo fo tu le ko a va e markanga ka makua li lo se me ka foi ngumer ka ma lo oi fu lenga pa ia le bloque ki milion alanga ia sole o fo foi ngi mea ai langa me cha pipi ma ko ka si ia lunga minority so lang foi ole winga le tu le pole ultrina ma le cha pipi mana tu o matu ia mo meu o avo o si chei le vo e na ye nga ba ya kor ko inga e fi si chei nga e mo ka ro ko inga ko so kulang kambale e mo ia la na fa le tonu ile amatanga ai na to e tango ala le to e fai ale mele le ye nei le e la le ma fo le sa ye to ina mal va nga le au tasi mai me e le kai o nga mawhai ele malo le ei nei ona to e sui alanga o lai ma wa ala ko kama e kongo le o le whamasinonga lala le mela o e te mini sau ale mea moni la tau ia sau le wa makanga milo ia whamasingo ia nga ye la ko wha moe le wa mua mai a kalasa le wa mua sa o mai a kalasa ia nga ole fin ngalo la vole tu am foi ona milo meni awa a fai ile loto tangata e kau ke fiu e milo kalasa ele mi ana fin ngalo la vole tu am foi ona milo to nga tangata fapia le ala wa makanga milo kamai le vo la wa makanga fefefe la wori ia le wa ka falongo wa ave ia le fa to e senga to ina vo le e fa to e se ile wanga ia le avu le le palmia ma ia o fanta ia to ingo tu lepa o le ope wa mai ana to inga me foi o tau a mai sanga fa to e senga vo le ia o fanta pelo o le situ de mea
Ia asipingo wharongorongo ngi fo I lang pōkala. E fiu e kau whamanga ia mai tino. Ai arwa luango whamalau mai whaidonga langu mai whaidonga kangako whare. Si whaunga ia. Ma sifi na mea. Se ke whai akur kangakanga ke rupa iai a kaba ai ianga meri. Kau ang kaloka umamala ori nga interview nga. Ia sa olele. Kau kaloka umamala ori nga whai interview ia. Ole isi mea li leota. Ia. O lau kama le uwhawhiki. Lau kama ore uskari uwhawhiki whai mai le iloa, a lenka ua le whai mai I ka whau o le whasile kukongon whamsinonga. Waka ua I fuaronga suawhai le I whaiesanga kangi towards kulepa. A lenka u kingo mai al whamsinonga. Fesili sa o mai whamsinonga. Third, the complainants. Tangata complain longkoru. Oi, morio. Lena ua koe safu newspaper le observer. Koe au me observer o le tinai atu e morio o ele o ianga whaia le pauarang kanging whainga ave ia la uri le marito. Ai wa vaku I le la usi se mai ia le whamasinong. Ai le ilo ia. E tau na whai tete ia le newspaper, tau huan whai tete ia le ilo molio. Langal na o tau peloina le whamsinonga. Le judge. Mangko le judge le ngā mai le upule. Le au mai a isa siya na mai o le judge. A whaila o te te whai mai na tele whai se mea. O na winga o an tau peloina le judge. Le whamsinonga. Ia, a ele whai e se whamsinonga se tangi. Ngālanga o akul kangi o ngā ia po o leo. Leo. Matari foi me amata uma me leo. Ia nga, a whailanga o alu ave I leo. A mai leo I. Ai no fa manana. Tu sa lo na mafau. Ele au mai I lunga I a whaia o le tio la ia o ai ono malpalemia. Ma turepa. E umai nga. Ale u fa mamna malei mai la vaile. Mana tua foi la tangia. A alu I leo. Na alu le o le iti. Le Tony Cheno. Ona a mai la ele Tony Cheno tangata umai. A wa kei la Tony Cheno. Walau me famsi. Ko le ngalo represent le Tony Cheno. Wa kei la lau mai mai. Ai le apa ko I lisi la ngai. O fe la le liki e me. Pa vai ele corrupt le mena ye. Esen Mario me. Lea tau le upulea e tau le tau wha latina mai. Lea wha tatu wha Samoina o le wō. Ale whamsinonga. Ia la tale au iliria le upu. A le mea le uta tūlai mai. O te agree au ia ilanga o lea la ua manino mai le mea ta ura conflict of interest. Au te sir ke lea. All this time ele eisi singa I loa. O DJ Fong. O le wō ale whamsinonga. I lalo le whamalu o le afoi. Ale official loia. Ai ai ona sootanga. O lona tamā, ma sootanga anga ili sapu man HRPP. Lea la ua o ngāla le amai lunga o le melea. Lea lafta amai lo le whamsino. E te tau ona avatu se loia. Ia langole I foi sootanga. O le tamaita I loisili. Ia ma le whamsinonga lea ia. Ale la o to avatu ia sua lea helene. Te mai se finangare. Te lepo toinga me whapea. E na le lo ia sili lava 80. E na te lo le mela e laianga ianga ilang fifilinga. E memo mua lava ilo u mafu fau i toinga me ia. O sua sa iei mo mua I le vaenga lea. E mawhai foi la. Ono toe relay ia me ia le tupul temine. I le mama anga sua lana iei mai le amatanga me ia. E ui ala o le tātou te iloa umaso tangai. Ai, o te iloa e sili atu le whautuanga la o ave i le AG. I le mea tau ona whai. I asua. I le mea tau ona o fo il case lea.
Ai sei tātou wawai pea. Langa o au la tau ia. Lo umanam lama le ia I tui ngā me whapea. A whai lava e malamalama le AG o le case lea, o le case e anga waa I ele tangata lea. Ia o te rola o le whai unga na le AG. O le si whai mea au tui lepa. E peo ia tātal noa le la open pale ta ua tal noa ngai I me whapea. O mea voi whapea. O le la koe au mai kong kamai. Ngā kongua. Le la koe e alo loa ke au koe hu I lau. I pai unga fo ina whai ma me whapea na. Mena e vetu ai. Ia toa pea le tai ata tu. Ai si tatu wawa ai ia. Si tatu wawa ai ia po le le whai unga o mea ia le o toi tofia I le AG ia le. E le se tangata fo I whapea e whata waa le malamalama mea ia. Ia le AG le. Le vo o I le CJ. Ia o whatonu le AG. Anu e whaila mwanga. Au ke sau fo lava e loke ngalwenga ia leo ma loke ngalwenga ia. O mea ia ue wha. So se mea tau malo e ui mai I le AG. I le mwhainga loa kusa o leo lo ia alaku roi lunga ia ngai. Al mea ngai leo whai. O so sa o mea o so mai I le AG e wha. Kongu le AG e whaingi su e ngau le o le se laua whele. Ia. Nā lau whea tau e le AG. Pawale mea o e whai. O le whai o le whamasingonga. Ai ue ke sau fo lava e wha kongu mai mā kou I le me whai. Pe whai se tangi pe le ai. O le mel nā ue whai, ma le mel nā leo e whai. Whai se soenga leo a mai I whai au le mea ia kangi la ia le. Whainga nā mea. Ia, ole tau kama. Anga foi pe papau pe o mea na le loto ti ngā I te wholele ina ua vai atu e tamai tailo I sili ngā ruenga. Ia po le separation of power lena ia e ser manino foi o ia mea ia po le silafia le lei e tatou atunu ia le tūlanga ia anga le whtatata noa e a le ua umana ave le whatonunga al whamasinunga I lautama I lautoina io ua tapu na I toe ape ole whaitaunga le whapea mai a mea o te toe tau whaleanga mai aone I toe a whea le whionga le mista ma le whionga le palemia ini au sau noanga whala o tele lunga o penga te whailangi a me ele malolo ko inga me le ingi mo ko le malolo asole me langa whea koe kakaunga mori a whakasi mala ori ia e whaia interview o leanga whea aware koe a whea o tapu me e koe a whea suafo kangakangi I au sau noanga I lunga o penga te whailangi e pea se me so maria ko inga ne ko inga e por me e ko inga o whabat vale pea ole o tūlanga lea e whano noa I tulepa e lengi TV e lengi media ale malo le wanu whai mai me ia o le tūlanga lal na e pito I sili no te whano noa ia kusa le wal waku alwa nga I le I kamafo ia le I la ko kamala yo o nga whai mai la ia le nga o fesili wha vale a le oringa makali wha vale a koe lo markoinga pe o la e wha ma lia yang kali le whai ai le lo e unga o me ia whai ai le se official o whai media le me o le company ia le alu whai a le lai whai hito inga fesili ia mato inga me ia e pe tau wha o sosol toi e sa o lua tal noanga ia po le uri ia o asiat kusa o le ka wha o sosol le uri ia lokar koi o le ka mawhai le uri ia lokar koi me wanga ka kauar ko inga kiru kokoa ai sa oi mat sole me ali ke kam whai loka uni o le si kamai kiki nga le kamalu ngari fo le o le koe o mai to ele sila ia ele o iai se courage kamai kiki nga ke whai por kalame o ele influence ai o na matua ai sia langa foi lau elo le leia e makua kamai kiki lea
wale ko yaisio la sau lunga ma lepa o e lo fai kama kikile ku leil kama kikile ia watu ko inga ngangu mai o ma ma fai lo mai longa vai kele io interviewer kama kiki laura lango interviewer kama kiki ele ku vai fa kasi Samoa e ai masona mala anga po fetu e fa sale le anga dua le lengo fa no ko sa ole le ma fainga ka ko fesiringia se me ka io ai kali akula ai mai kali kula pa ele kai ka se mai al me pala ka wa ai mai il fa msinonga o lenga faile advisor msinonga au ni lu a le la kuale o le la kama le fa au le por kala mene le fa au por kala mene pe sui le ngopo dia ya manam la uma or kama kikile or kama lungari le wala fa so kama kikile e mai kula pa interview io mai kila o te ofo foi au ia i le uruna i le alofa la tama e vai la i tala i o tau ai atu i tangata i lunga la tama o sili foi ala ua le fia au mai o la manatu ma mea la e fia o mai e te le malo ai vai e la alofa la tama o le ala aku pui fale ka magikia nga o fa salanga ma feku ula wa ve e te tau na ma fa pena o le aola e foi la le ta magitia awa fatula tar sa o mengi o feku e kaungu war ke le o feku ula ngai na o me foi ola foi sa tu spai ya o tele tala o ta ba ia tu ye ka ka fa ya lo fa foi ye ka magi awa ala lo ai lunga fa so song ale a nga mako ai nga lo ya la o le o wa kul feku ia o lai fa ka magi tira ko yang au feku me ya la o la mangai ya pulangal na ko le vai ye tele ya la wa fa to fa la nga tawa na ma vo penga ya la me la ko so ko ska ka mai oi i me a o le fa ka o ya ka o so ska ka maku o le pe se la wo esa we fa ya po kala ai wol to me titi wala ngai ya me la le on fam kala me ka mai kel me am ko ale malam me la fam kala me ia ngala na kala fa longo ye ai pe ala news ala ka mo ti pilang sa wangi alo news a ke o fa o mai funga ia mai le po kala me atu le pa o aka o fa so o fa o lai ngo fo sa mo anga wa e fa kala ngole le mingiska ngo le fa kali mai aka ko se e ka ngo fa kala ngo ku mingiska ma palmia ngo ai rola ia le fa longo ye fa mole ai foi nota se ta prekli so fai tua le fasisilanga le na mai samo ia lele o fasisilanga la tu na ia auto o le fasimo tatu umalo o mau New Zealand o le na o tau watu ia le tatu container talo mai Samoa e afifio mai e lango tau mafainga ale malo o talo mo tatu au fai fatoanga ia po le au fai fatoanga le atunu le mai o le lua 2 by 2 kilogram packs e limas futala 3 by 2 kilo $70 5 by 2 kilo e se lau luasifulu o le tuatusi whaafonga maita o tōna New Zealand le ota whaamole limas futolu Tidal Road Mangri whaamole whaafso ta isa la wano i le telefoni o lua o iwa tasi ono tolu lima lua o lo whailoa mai whaamole cash only ele ai ni credit card ele ai ni paule na o le mi mai o le cash e fata waila o talo pe fa fome talo o le size o talo o le lua 2 by 2 kilo e limas futala 3 by 2 kilo
fitu se fulu. A o le 5 pai 2 kilo e se lau lua se fulu. Fautangia mai ia o le a mai Samoa ia tatu fasisilanga lea. E fesoso nia e mana tual por kalame le al malo le waiai. Fai le malo ia tautalo mea na whapena na watu lole o fai pisinisi e au mai fafo io e au mai o fai pisinisi under the government's expenses, I think. Io e a lana whaatau ele fai pisinisi ona tue fo ia tulo le fai pisinisi tu ulana profiti e fafo il tupe le malo na whatinoi meia. O ngā soronga na e whamon mole utangia mai mo o tō New Zealand whamon mole leota o le tuatusi le na tu te anga I whaatau e talo o le 5 tolu title TIDAL title o title road Mangry whamon mole whafsuotai sa la wano I le telefoni o lua o iwa tasiono tolu limalua. Te whafonga mai le telefoni o le o lua o iwa tasiono tolu limalua. Na o le cash se mo mia whamone mole le atu whafonga mai ele tele mo mia la warung sau credit card te whatau waisau tangatalo. Whamone mole whautangia mai ia o le au mai saola mai Samoa ia le tatu whaalinga lea whatau nei mai lava. Me lea whatutai o sala lau ano o le tangata whaipisnisi lea na alu au mai te loo ia le na alu o mai container o umanta pena le tainga malo ioe. Ia le whapea mai ia mun mau Tuttle Road e talane o le State Highway 16 ia le na. O ina la whamone mole whautangia mai le tatu whasisilanga o tau o malawa o New Zealand ia auni ato le aso tatia ia le container lea. Ai ioe, te le lopo le luas fulu po le fast food futu le container. Ai po le lava le umi ma le te reo container. Whalango I o tatu lava tangata. Tatu te le whalango I atonga mawhiti. Tatu tangata whamone mole whaatau le naua New Zealand. Naua tau nuu le container. Te whafonga mai I le size o tanga ia maulatu tau. O le 2 by 2 kilo, 5 sefuta la. 3 by 2 kilo, pitu sefuta la. A o le 5 by 2 kilo, e se lau 2 sefuta la. 5 sefulu, fitu sefulu, ma le se lau 2 sefulu. Whamone mole, anga iane I le 5 tolu Tidal Road Mangry, contact sala la wano, o lua o iwa tasi ono tolu lima lua. Cash only, whamone mole le mamalu le atunuu, ia whautangia mai, ia o le mea atu sa o mai a ilu tatu o Samoa, ia le whaalinga lea ma le whaaloalo. O nisi o whaalinga a o le itoe sau tatu o malo I lunga mole, o le langa lea o le na. O le pinko ale ekalesia ale malua Congregational Christian Church I tutonu o le ai o Seattle, Washington. Whamone mole whautangia mai o le latu tālonga na every Monday, pinko. Nau tu silsila mai tatu flyer nau tu atulunga ina whamone mole. O aso ngafua malava, aso ngafua le pole, aso ngafua, ta tala fai tuto ai le fai le afiafi, teimi o le tālonga, a mata le tālonga I le ono torsfulu I le afiafi. O le no fuanga o lo fai ai le pinko le aso ngafua, o le, hold on. Ia. No whanga o lo whai ai o le Trinity Community Chim. O le Chim. Tolu walu o fitu South Reed
Road, Kent, City of Kent, Washington 98032. Todos futala le pai in melalua 6 ounce and $10 extra pack for 250 payout. No wingo malo na lua serau di mas fulu ita alonga yon 6 ounce se fruta la extra pack. Various pool taps and specials ale kalesia malua Seattle malelato progressive jackpot e tasi le afe ono se lau faiva dia le payout o le lato jackpot lenga. Best snack bar in town. Hope so. Ia o le fasitilanga le na ale pinko ia mai le ai o Seattle, Washington e. Te tasi le tatu fasitilanga le fa mole ia o le fast supporters Tausala Night i Las Vegas. Si sen mai se fle ingi il mele lo ai fa mole. Sen mele fly in the I can't see it. I'm gonna move it. Ole vaenga le fast ainga tele lopo Las Vegas e ai le vaenga le ia ole la tu fa mo o le Tausala Night ia le o sen mai kia ole flyer fast fatuatua ile tu sa mo utasi. Come and support the Tausala Night, hosted by the Las Vegas Fast Matafale, Las Vegas, Nevada. Ole ulfale por entry fee luas futala includes dinner and dancing. Ole aso fa mole fa utangi mai ole aso fa raile a perila luas fu marfa o ono taimi e fai a mateleono tors fulu pimo mai ile se fulu ile fiafi. Location ole fa fitu lima McLeod Drive, Las Vegas, Nevada, Valuiva Tasi Luatasi. Parking available at the front, north side and back of the building. Na iteler pakanga ia o lo ava no pakanga I luma o le tu I matu ia ma autafa ia matua o le fale e lava le pakanga o fale fa mole e contact ane NLA H la ulu I le fitu o lua tolu lima fa lua o tasi lua silsila ane le flyer nei lunga fa mole ia pe fa sota iane lili sianini le fitu o lua fitu tasi tolu fa tasi ono tolu ia pe fa sota iane tine upu sili I le valu o tasi lima fitu fa fitu ono fitu ia o le Tausala Night ale vaenga ale fatuatua I le atua fast ainga I Las Vegas fa mole fa utangia mai ia le na le au mai le tala le lalu. Food, music, dance, great cause. Na bring your family and friends. O whapunga umaia leo te lau tua na olo ulunga o le flyer na tu te sirsila mai iai. Ia ma le mata upulea. O le Pacifica Immigration Law Group. Tato lava mai malo tuto tasi olo I Amerika. Ne I whaia ni pepa. Whamole mole, whafsota iane ia le telefoni ono lima o, walu ono lua o whawhatasi. Po le lima iwa whawhatasi iwa wha se lau o le tatou email @pacificalaw.com o le tuatusi iwa lua tolu Van Ness Avenue Suite 100 Fresno, California iwa tolu fitu luatasi na utu silsila ilunga pa mole fa utangia au le ma yoe o le ale tau e mai ia te oe
ai te loa ele fai vala au iai mole sosoan tele i o tatu ai maise i le la veai tutuila ma manua ia si vanga nai te mana ran tuile mo fai olang si seni ta sile au vanga e fai ele seni fa mole au tatou lava mai le malo tutu tasi fa mole i le se mea e mai li tangata o mai e whaatinoina ia mawhaia pepa ona e lo toe whaingo fiefo i le atu nei mana tula fono. Ia o nei baanga ia mo le sirafia a o le i toe anga mai ia le tatou malo i le nei baanga o le fiafi. Ia lau fionga le ota nei pasisilanga ia vavave ia a o mo le whaafonga le tatou atu. Ta ua i o kontina talonga ua i auto. Ia, whaftai lava tu le po leo ua whailo mai. Ia, an le vo ia lau whailo mai e le o te le mamla, o te le ilol me le tu. Ia, te lola le ua. Ia, mo tato umbale tono au kilani. O Tairo Road o ngai mangele. O te ilo e tato i lo umalava e Tairo Road o le o ngā tonu le o Central Auckland ma South Auckland. Sau mai o South Auckland na ngai nei, al watu mato nei Central Auckland na ngai o i Tairo Road. Ia, sui foi e whaasotai e sa la wano, o lua o iwa, tasiono, tolu lima tolu le telefoni. Ia, o le tau ia o tātou talo ia na au mai nei e sungai atu lepa. O le lua, tesimale lua kilo, e lima suta la, tolu tesimale lua kilo, fitu suta la, lima tesimale lua kilo, se lauta la, e cash only, e tauana e la tu maliselengi langa e le aise, se e posa le, alta malo e whai il tatu e posi o. Ia. Al pokalami al malo. Ia, al pokalami al malo. Mana ial na. Le vo tatu baba ia tu ia, si sila te ilungo o le Facebook. O na ua, na watu ia, le au whaingaluenga al malo, au mai talo i o isawai, sa le longa. Na ua whaatanga umatalo na, ia pe ala o talo na le au mai nei. Whai umai le malo, anga leo aku ala o whai pisingisi, piki container ma mai loa. I ala o foi la ba i tu le pai le au ngo talo ia na o mai makiki. E le fa pe o talo uma. La e au akalo e ono te tau ma fai ona nga fatia le ia tu la fono talo le au mai nei. Le au mai sof. Ia, whawa imi se tam tapuna e tapena i mai lo tutulangi, whalon? Lei, peo taupu ia mua ia tatal noi. Taupu na no mana o e hema vo le ta ina ia wha mamlama le malu le tunu. Ai pau le taupu le to e fifai lo atu ia mato i nei o kilani. Ba up north. O leo sa nei. Le matua i fautua ina mai e el malo. O le matua i malo si la vo le wha le la vea ia north. Le la vea to i ma o kilani. Ia tātou nofo sauniuni la iai, o amea umafo ele leo ngā mawhai ona wha ona lelea i o apa mamena, ia watau ona loka uma ilalo pe tuu se mea ele ono o iei le wha. Ia pe o tūlanga na leo o nofo sauniuni iei ia mātou nei onai, to telefai onai o tātou tangata ia pisi i mea i o ngaluenga mea, ia aile au tilo ele mata ele news na saula le news nei ia o tulanga na le la o ia mato nei New Zealand i nei o kilani ma le aluanga ilunga o up north tau feololo le aluanga i lo Hamilton malesi vaenga lai o ai pe o la mato i la vea la valunga i nei o kilani ma fa soloanga ilunga o ia ma bato i fo i mal fautuanga ia ole salo e amata i le stona taiao salo e amata le fiafi ia o i fola sa ia o mato ai ia faila o ieni fufanga fo ile feo ai se memau ia tal tonu fo ia o tau ona faini fufanga o tulanga na feo ai o memau o lo tali to ne faile le matou e tu se tu lo sa mo tu lo fale ile sa e faile ba bea o le sa ia ai faile le asfana ula o tali ia o ma fi filma o e maltina le ainga si le tatia le si le fai tonu i lo ngā umule palang. Ia,
e uia na umi fo le na fai me ia ai mole saunga le mula vo o matou i nei le vo la o umba na tau mia umba me vo le tau na aua nei le lea ma fa le ton moi ni si ainga ia pe ke o le lea ku easily mai o follow next door ke le o misa ai mal next door ia so langa na toi fa ilo toi ile malo le tunu o lo nei New Zealand ai me sai nei o kilani ia nga lunga north le no shua ma le lotu le nga lunga yo e pe o tatou le la ma to ile vea la vai le fa le ai fa si mal lo se le fa o le wa le vea ia fiti le si vai nga o vai anu e pola ele ngole o le fa le sa mai fiti ia le la vea i nei ia na la vea foi le Australia le si vai nga Australia ia e pe o melna le va toile fa manatu ia ma tu nei o kilani ia tau al pensini le o ia tu le poi nei ia wa e al ka mai lungo le ko ia o le fa kala lima kala io le alon ma tu tison mal pensini ia na ni nai fo ngala fo e va tu le malo le tunu i mene o feo inga ma tu langa fa pena na bo mai le mato news o tele o tata o le o toi o ai fale inga wa fa le tonu lana i pisinisi o fale inga ia ai langa le tio ses o le o matua i afa ina tata o no tu langa i o metau pinsingi ia o ai fo ilunga matau o mea ona mantuo mene o loli o va lele fea vea ia mo metau mafa ma mena ia walu fo ila ilunga tau o pensingi nga ia walu fo ilunga man tau o metau mafa ma mena ia amu ia sa mo ia o lai mo fai ona fai tonga fai ma tonga talo i tu o le fale fanga le poa tu le ia o tatu ia le ma fai ona fai na tu langa i nei atu nu ia tatu te ia ai tau ana to e watu ai le fautuanga i nei amatou i nei New Zealand ia fai fo i male tonu ia tonu e tau ana fai ia o la savo ia afa pe ala mai e indo tu a o ilo tu fai mai lunga fo le zoom ia afa pe ala mai te sila tu e o ka fe ala ka vale le menga te alwa ia zoom ba ko lunga ia lotu le twitter mai le ka check sile fa bon mole le fa tu mai mo tu na New Zealand le tai au e tatala le container tai au le iva Astona ia na sus futasi na sus futasi o masina nei ia kai au kai ora sko mai o ko e tatala le iva i le tai au fa bon mole o le lava ngani mai ia tasi ale aso em fa ai ona fa mai na container na ia ai tu fa fo i le tupe i mo le au fai fa to anga le tatu no ai ave tupe malo ia au kilani ia e au fo na vatul fo tuanga o tai au ele lope tatu te mo le vai aso ona o le o le a fa le tonu tau ai mana ia tai au ai tatu anga ia tu mai ia tatu tong fai e fai le so so ni fo mo sa mo ia o le voila o anga ia tu e fatau mai fo inia o talo la to e so so ni tu i Samoa ia ai pe o le nganga na o fi so so ni tu nei o tatu tangata le Samoa ia o tai au e tau ana fai ai o no le sa ia le lo e po le ale so le vai so le o le a u mai le matangi ma le lolo le e tau ia ai mana ia tatu ia o mai tai au le iva ia ona sauale lo tanta la tu e le folna pe to lua fa so la fa ia ala ai saka nga ia kaloma e lisim ta pule i fa mole ia mana ia ole ta mana ia sa mai sa mo le mana ia le karisia metisi ia male paenga ole a uso fel fani ole tu pa o tamai tai muli ila ule fa ia o tamai ta i faia ni o la tu te tolua ia pe o fa ta singa na lai na fia na tau na faia ila le tau talanga le presidente le kalisia o mai mana ia i le ta pena ina o tamai ta muri o le kalisia e o la tu loa tau ave lo la tu au le lei le la le lei
ia awane I ave tulanga fule le fatamala o le tene mafapea le o lo ave o matama ta ilale le ele o lo la mole mole ele o lo au le folinga ele o ilo le tino ele o le tau talinga ele o le vali o la matama a o le la le ile ola fa le atua e ola ito mai mana ia pokalame ia ona pe o lefto na o tamai ia na o tamai mulia ala winga tala na o tamai I talabo ili I no fotane ili faia teto ia o tau fo ila le o tapenga tapenanga ale kalesia ia pi o lena saunoa ia ile president le o faulalo yeti ia malang fatua pi o saunoanga tauar na whanonga manaia le tala na abe le meo le la le lei fa le atua ma le la le lei le tino ia tau solua I tau pou o le kalesia ia po tamaitai puli o no la tau sisi ele a faina le teu o tino ia fa marusia le tupao tamaitai ia ola I le tu fa le nganga ma le la le lei fa le atua ia manu ai tupulango Samoa ia atu mana I foi le vanga ale kalesia metisi la sofina ngalo wa la foi sungai au foi la vai tulanga uma fa me tau kalesia ia sa ole lea tulepa ole tulanga na ua tau na iei o mana I tele I pokalame na ua matamea mai iei e kalesia ia ole na iei fo ia le pokalame lea le Youth for Christ I Samoa ona la mo tata uma mo tamatalabo uma ten talabo uma na lai ona le leifo na pokalame la tau ia a ole tulanga le ua fai e kalesia on me tonu lava le o tau no o iei tatu e kalesia na fesili ia le palemia le fionga le li palemia ia Pastor Valley po le ase mea na lai ona successfully ia lana pokalame le UFC altala ia altuina fai o ia na alu so e sosani mai ia pelefoti le avo tamati ia tamati le ngai o le aonga ia ai mesiala sungai fa fenga sungai fa fenga le ia alama Yeremia ia o stoina le na I vai vastai ia pe o vanga matual na nalu so nalu sa ili ai ia ma mai foi fatanga ngai alu e fai ia pokalame e tono aonga ele sunga la ia tam ia pe la le vanga foi na le o baba ia tu fo o le o to nga I le fionga le li palmia mana ia o le pokalame na le o amata me mai ia me kisi ia tanto fo ia ola fa pe fu ona atu mai ni si fo kalesia o pongil mele o fa ke sia mai fa pena tule e tatu te look after lava ia o tatu se e fo se temi on tata nola ia le I mo me le culture vo le tatu e attachanga I le tulanga le vo le o le pui o mene o tausala lai ona sivan tausala ia ai uli uma to tele ona o tulanga na vo le pui pui tausala se temi ona faile le ta upo kalambe ia nga ivanga na ina ia mo le le wing o tatu anga nu esele ma na yo tatu ang nu ona e yai wing o mea ile fa pe kuku wa ke ia wa fa ka pak ele e winga me ia pe o le winga na vo le o le pui ngala vale o tausala pui ngala vale o le tene le tene muli ele I faia sona ainga ia pe o le toi tausoso atu na il ta pokalame ni ia fiafi tule ele ngata la ilea le o tau mafaile ofisa a onga wa mata na sili ma fe sili ile atunu ile tamafai ofisa onga fausia ni tu la fono selua o tu la fono ia mo le fa mo ina ia
pui ai ia lea foi. Mea tō tino, maanga waa whaaleanga nu. Samoa cultural heritage and traditional knowledge. Tama whaila le ufisawa o ngā ina ia whaini tūla whono se lua. Ina ia pui ai mea patino ia le atunu. Mea o anga waa ia malisirafia maliloa. Iaila le mea le o mamanu fo i le pea, le tatau, ma le mamanu o le malu o tamaitai. Lea o tatu vai e o e palangi o la tu whangaina mamanu ia mo business. E au noa ma se fisilingia. Ia, lupo me fo ia o le fuka ufa pirka. Trademarks? Trademarks nga le. Tau ia ia la tu mea. Lea la olo tamwhai ia le o le whala o whailoa mai le lango ina e le malo. O le fausia o ia tu la fono, mo le pui ia malu. O ia mea tō tineo. Ai maise le tu tau pisinisi e fualava i le atina e o Samoa. O ona nafi i le matou mele na sau le news. O lea ua mai le tusi tau fia ale au Maori. Wa inisi o pisinisi wa nofo mfao ngā le latu me tiki fo lea o le stone la. Le stone la le green stone lea aifu. Na o inei i New Zealand e ele ia tau al Maori en whai ona tāle. Le green stone la whai ia ula hoi. Au e la ni mea ua saulunga i le internet. Wa mai atu lau Maori le e ona tonu ale melea. Ia o whaatau mai e tangata. Koe ngā mera ia. Ia, toi ngā mera ia whapea. E o foi la i tatu manu. Whapea ala ori la. Ai o le manu ia ia tā ia mana ia le matamata. Lei o mea koku. E u mawinga. E u mawinga e whaanganga ia tātou ia le tātou anga no umale. O le mea wela na mana ia tele le mena u whai le Samoa. Le fionga le mista ia ai ono ma le ofisao. Le langa la ne i tu la fono le i fosia. Ia. O le isi vaenga o le mai e mesa o to ina New Zealand. Mai ia January lua o lua lima to sale tau le fai uma November last year. Le li potia mai fitu se fu mar fa fe valu se lau torsu ma lima tangata New Zealand. Na ta fa watu i Samoa i le vai tau lea. The time frame there from January 25th until the end of November. Ia. United sema fixu mar fafe baru se lau kusu lima ka fao kanga ka fao na fer tatu wat nu masi tia i le se fulu iva te si male var pasene. O tourisi mai New Zealand lava i alone. Oi malanga ta fao atu i Samoa ma fao nga fale tari malo i o beach valleys. Ia maisi vaenga o le atina e o le atunu. Au to tele la turisias au so. E no tato o masalo o le tolu o le korkuaka o kangaka ngi o kuri Samoa. What do you think? Kuri Samoa? Sa o le leale sa unonga na tulip. O tulanga foi le wei tatu. Tatu tele man na oe e whatinga ino tatu ai ngai Samoa. Me ngai kau ke o koi ka kongo foi hotels. Mari. Mai e livo ina e sa o tonga fo le ia tatu. Ai fia kua lunga ke an waian. Ia a tatu no foi ainga. Ia fai foi mal fai tete. Ile sau le levo le po ia pe te vo ia tau fo le biliatu pe o atu fo le. Ia e fai tete ala to nga mena na fo le tono ainga. Ia ai ona la o le wa mo e tatu le mele. O le atu aolo i mo me hotels. Ia o Airbnb fo le. Ia o mato ainga no tu man no fo el PNP i vai te luta. Io pana ia o le mato no foi. Ia mato le se vai spend le tolu aso se vai. E fai le no fo o tali i fo ia lota le o te ia. Ia, okay. Na matua i mana ia fo io
o lai e fai mai ai nga se o mai o le ni siang ngofo I fale melna ya au lo taita na la ngona ona o le fo atu malfana ma ne el matu su le se ma ko PNP fo le e mau tin no fo ai le sa lo to le o sa e pe o tulangal na ai tu le pa o le fifianga tele ina ua tu la I mai fast o le fifianga tele na ya matu le wala I ona tele le au malanga I Samoa ya fo ia o atu fo tu va ai fanua ma mena ya le fo la tu build ia ainga I Samoa fanua ma tu nga me va pena pe o tulangal na le wala on tu tele ia o sia wo le ma te o IT ya la o rana nga pisingisi Samoa yo o le voi nga lua ku ngia ngafi ia si usol na o le ala bala ele I so ia me ia na matua tu ave ia laptop si na ave o le ala tu nei ia ulai e mateo e to e fa so ia me ia ma isi laptop si le wa alo fa mai ni so company ni New Zealand na tu nga tu nga pena ia matua o le po le ala bale tai me te aloi o la tu pele sa yo e pe o tunangal na tu le po le e mo el fifianga foi ya e monia elan to tele matou ona o lea e pe la kalakanga o Samoa io e moni le sa te lo foi o to la to ia an va pe to te la tala mai ia na foi e sa wata ta mai na ia o to o mai o Samoa ia va pe foi o stali ia pe o fifianga na tu le pana o to e mo nei ia le avano e no fo mai ia le fainga malo le o nei tele ia ma kala muli sole lua sufitu tau sanga o se tinama si antama sufitu tau sanga ta umaile afia tuale ta valitua soa la veri tina a lo manfa manualia le tamatiti sufitu tau sanga male afta vale ile nu o sali lua fe foi sali lua fale alilia me pi o tuata valitua soa la lua sufitu tau sanga o tina fia a lua sufitu to ese sufitu lua fia sole ai sufa kau le saola New Zealand sole lua sufitu tau sanga o tina fa nau tina sufa sele maseia mesam yo ia ai pole ala ia pergunta tu tilo ia pe ona pe lelele afta vale ya ole si me tu le paila o tilo ia o mene o tamiti fo ia fatwa afta vale ia au sili nga fen kai nga malisi me ole lato le ilo le control fo le ile sa o ta vale ta to matua pole ale le fo le u fa le tonu le se o ta vale ta te ilo ala vale me fa ile son kaseu solo fo le ka vale e alwa fo le tu alta vale alu le mela alu anga fa con fo le o fo la va e tamiti o alwa fo ta vale ave le sila kiki ole nga kau kupula vol faula o vai le o di maraka eu tanga do ta file le fo no ko le mua lo mai vo le o nei o le o vo le ko nginga ia ka fi vo le ko ku wa nga ro nga e se e ku ia e pe to nga me fa pena e te tau na o le tamiti e tau no le e afu e fai se o nga me nei o ta vale mai se ala o lai ki ale fo mai ngi ka vale e se me ele o ngo la be se ka vale so la ke la ko la u mai lunga vai o ka vale ai ka mai nga o lai ki ki ka le nga ro ku ele ia ata fua foi I lata ita foi fana ile kaimi ia me se varo ka ile kiki kaimi popo fo sole kele ki e con faksele se mimika fua sole langa lama ka me kiki mimika sole ka le ka fasia sole ai au kamba nga e makua au ngo fia o le fa ko so ka punga e ka kele pes fe au e ka wanga ko I ka fe ia nga al mel na vo le Samoa a foi o fa fonga mai ia al bang foi le va ia ta vale Samoa mana ia a watu ta mai ti foi le fa ia la to le sen
ia ona faila ia leo se fufuanga vo le pe to em faina to o e ave vo le ta vale ai fa ton tonu le tulanga pe o mai mo o me yo o fala la ia pe o tulanga na ai tarofa ia lo fangia le tua sina ainga ia e sina tina ma se antama e leni tala leina to inga tala fa no ona o se fata mala o se tangata na la tutavan pe o tulanga na le te baba e tie ia ai fa tai mo news na o news na na o mia le sila fia samo ia ba to foi se fautuanga ia samo ia le tulanga la ia sei kau sei fai kau aku le latest left ko also mai ia the police have charged Samoa Observer journalist Sulamania Manaui Faulalo with one count of willful trespass on Friday. Yeah, tika ku left ko text mai ia io le ngoa salmasina Sulamania Manaui Faulalo tau sila fia le tusta. O te le loa, ang paule ngoa ngā ukawa wa ke o Sulamana ia e mai oi mai oi monga ia male vaenga muli o la o le malanga le na malanga mele fionga le li pale bia i tutuila ia o ka se mana ia o le pa i o le si o le la o mautino o le konsula sa mo i tutuila le na vea le si ale malo pa mai pa la male fionga le pa bia malon fatua o le taua o le me o le osiosi tunu osiosi ainga na tava ia fo ia i le amana ia ele malo tuila manua ia ma latu tala vane ai po se taimi fa ia le moni mawolea ia o se ava no le leile mo tai o malo e lo le ba tangata e lo le ba o tunu e lua e osiosi o ele ma se ngata tu tau osi ai o pa ia mo sasa mo ia fu mai fe tau fe ai lem fenta tu fatiluina le nga faftai na ilo sui i le fionga le li pale mia mission fatua ia po ai lava ia me se foi on lana leo fapito fai lava na tu ua le tiu le leo ia baba ia foi tu la ia mamanua ia i le tulanga ua nga ia le awai masani tatu ni me au i fa matala mai ai o le fefe sa mo fa sioti tangata i fa matala mai ai me na ele o se fa pio se fia fai leo ses ele fa pio se fia fomo ses e la tu ai mu de pela na leo au i fa matala mai ai tatu la talata sa mo tulanga ia tu nei fa fo a fia o le fa na le ala tu fa na les a fia or fa sio tangata le ia la tuiles i fa pena ia ai ole mena fa ia ava tu fu fa mesenga i le paliu te manatu na o mana teu ia fa la wasila fionga i le kovana le sa tu le foi on malo tu la manua ia kovana ia lolo molinga ia o siona fartua ia Cynthia masinai marino foalo ia pi o lena o lo la turina o lo soi fu mai ma fa wina ia le man foi o le o mori mau sole e mori mawina le foi tai e lo tolofa e nau foi i le va le leo o Samoa tuto tasi man malo tula manua e pe o yo ai mai fo ia ma ele misiale mai fo ima le ngata o tala lele ai mai fo ima tala ia wa tato o mai fa pena ia te nau saulo to rua failo ta mori mau taola te lo ia oi awa aftanira lo to rua failo mori mau te mana o mau ma me fa le ton ia pe fa pena ai le winga o la tala na fi le malanga le fionga le parmia toro faftai tele tai o le atu ia tausi o le va le lei ia mo ta tuila va manu ia fai o tu fa pena ia ni ta puni nei turan
Ia, waftai tele tule po le ua fail tulanga le. O le va tele ona whawailolo le tātou matanga le ma ona tulanga fu isa e il na vai taimi. Ia an nei vai taimi. Ia o le ua siosi ainga. Mana e tele le upule na e ta ua nei. E le isa ngā tātou te pepese e ainga. Ai le whatimuina. Ia pēla tulanga lea. Tātou matutuila o le ainga. E tasi. Ia, a leo whatino. Leo a fio le fionga le li palmia. Whatino fo o tātou tiute. I le me tau na tātou o e whai. Ia, pei fo ia o le siwaenga le na tua ia ai a tutuila. O la tau le sa wele isa. A le mo atu ni. E le o leo o maliu le se li le sa pala ia le isa ia isi ang kamba ia o i wa ai o. Sole. O lave faua e sa ngoi piko lea. E ke kau i loa kakangai maniu? Ia, o se ta si foi anga sukulanga ku le si foi au kamalanga. O se ia mainga le suafa pe sa olo melo ke ngofoma. Leila ele o tele o moina le suafa le ile a le ile na sutulanga tu le si au kamalanga ngai mo mo na le ofisova. O le hale tūlanga, o le lile. O le CEO, o le CEO o le. O le CEO o le wa. Ai, e leo nu urunga i nom tai. Ia, salo na. Nu ule tae fuwhai, urunga. Pea na. Awa o lea e a fo i tau fiofi information so le melia. Ona e manatua fo i sa stahata lava e a fo. E ele tūlanga lea o whai e ngai e ngai. Ia, e lem whai ona au tele ni information sa ilonga lava ua umba ona whai susuenga. Wow. CEO por ACEO. Se fa mole mole uta CEO por ACEO. O wa foi ole official va e ona la foi. Ole ni la le pe ya ole e CEO le si va en ole. Ole official va. Ole o tele o mantu. Ai Paulo meu telo. Na suya tu le le si o kamalenga yenga. Ole le suya le si le na yenga. O te musu i sa olanga ola best friend. Ola friend le. Ke musu e sa o kala lea. A faia ia se te sai li a tili ia ta information langa la foi e ta fio fi mai samo okay le mele la foi ta fio fi mai samo ona ngonga le mele na tupoi ia mai ngonga foi ia to inga le wa mo wai le sito fitu le na o ile le nga sai la ia e va o no inga la e te le kele le mele o ila le a matailona toi a mai lunga ia melne o aisa ia fea vea i le wao tuila ma sa moa ma sa vai. Oi man tua elena o wa ai o anga i oi. I tu tuila o le vo e wa ai o anga i oi. Isa va. Ia pe o tu langa na le ai. Efu. E o tilo i le suenga le vai i tu le. Taro si i se kala le i la wharongo te. Nia. Ya tu teria ia pe se i mautino mai sa moa. Au le whainga o whaile to fitu le na maua. O la ua wha malolo ai whaisu suenga. O tūlanga na lau e, o la ua wha malolo ai whaisu suenga o to fitu le. Ai ua saila si ngia vo ia o lewa na whio aiwa. Tele le whawhita uli la o maua i sa moa te le. Ai mana i o le o maua. O ai le isa o ngā vo le alua ia whapel mea. Ia ai le ngā masalumia o lea, masalumia lea. A le la o le ia le uri ia. A whai o seila rona winga o le baa. Rona winga o kanaka whainga ruenga le malo Tanto whainga ruenga le malo. O le whainga ruenga i runga i baa ia whio ai. Sole. Ele o le tūlanga na tu le pai whaano noa te le. O kua ia kukuila o le sa ui le. Ia, le ngā. Ia, le mo atu nei. Ia tātou. Le kia voi ia ngā mai ia nei
ia tono le Congress ako kuila lean fai mai sa ili me so me ia la so ngai lo ko kuila si wo so ia oi foi se o ka ku kamale kom singa le lo nga umakmile ka ko nga le nga free al kanale ai lo la ko le in ba bai ile mele sorry ise ba bai la ile ia le o usaya lulon malanga le wali ai cha pipi ai ko solo mas ko ingai oile ai ko solo mas ko ingai foi fam singo sale wa le lo po le me o tu puile ile pa ki tu le tu sale me to na ai e o fo ile foi pule le a fasal le angalu e fa fe no ia le lo le me le la fa ele tu malo o ele motu la u e mai le information ya o le la a o le sia so a no mana o te alu no mana o te e por in la tu peiton e so ni il tu pena ma me so i tonga vo le e so ni ele leila o ngai ru ma fa pena o le fai pule le kumalo e o i se senge le se me ko kongo le sauring fenga o lele o e ta mai e sa ol matu ai ngai i vai fai e ta mai le a ka o fa kusol anga e va me ka o mai o pop sa o le le tala tu langa o me fa pe o le vai fai e te tau na yeisa si o tatu ina e faia le o ia i le mele e tu ala lo fo il malo ma tatu o tu e fai tatu masui o vai fai e ka ku le o mo le mele fai mai ia fai pu e se vai lai le o quale le tu malo la tu ia ma me sao le tu malo e ave fai il mele le o tale ma o mai o le lava e mana o le tu fai pule ia ka uia ko fai pule ia e fa au pe le mele tau e ave tangi le lava mana o fai pule e fa au tu le pa o te le tua ia tu le pa sai lele ia o matua o fai fo ilo na ia fo i mafo fa o le asanga fai ai fel vai ngale o le asanga fai ai fel mele o mano fai atu ia o i sa ma e o lo ia tonu i vai fai mai va se pe ko ke hi cha pipi ta tau ai o tono to va ai le tu malo ele fa pe ole nu tele ia fa pela ia le ole a fua o ia ta tu il mele le ai ole tu malo a to le mele to fina ngalo mali se fai se me ia mo ai le file mu ma ia mo ai le avu le manui ole tu malo ia la ka ko fai ala o ka ko ai fa fe ia le tu malo ako aliás o sui o lato manatu tu le per temil ni aliás o tau fa longo tua o lo fio anga o le te leota mai ai vai fai la so tau fa longo tu tau iai se la ngona o le tu malo e suia se la tu fai pule vele tu le po le tu langa na le o fa longo ti ai o le mele welo fo to fa ma le utanga e ta mafai ia fa malie ia me uma ona wa uma na tu silima ia la tau fa longo tu ia o le tali e fa tali se ia po le asa na tala e fai o ina la fai e lo le feeling ale tu malo tai mi fol nei la wa ia ma la fa longo e le tu malo e le ko fai se me manga o ia istang totas o le la tu fata si uma le tu malo ai fai me mana o le tu malo a fai ala e waku ai fa ka ke e me lem fai mai ai ave ile information a fa ko le ku malo ile ai yo le ku malo e fai el fifi la so si sila i tanga teina vatua le to tenen tanga to vai a fai sa watu lolo tanga to vai a fai la no vai atu yo lolo ai ila wa au tilo la tu o le tele mai fo i tonu i mai sinu ia tutua oile ye mai sa ulu ma o la ula tel tonunga ye wa mu mal tele o tangata lawa ye
Tele vo tangata e tu tonu o I Ivama. Tele vo la tau ia sa hita pipi uma. Alan melen tatu vai. O malingi fonga o tangata nei. Ona e otu. E sele mea na mawhau e. E sele mea lenga aku kalima i laku. Wa e sea. Awa ia tu lepa. Tatala noa la fo ele le wha atangata. Wha atangata la ia ai tu ula nisi mea. Ango a o palmio. O ke le karia inga. O ke mga e laku whai pule. O le whawhonga le o le kumalo. I ko kongo o le palmengi. O ke mga whapsanga i leia i al malo. Ala ko whai pule. Ala mele nei. Tali al tali file mu al palmio. Taki ia ngisi mea i o kupur whai pule. Whai tali e inga ia. Ale o tali il palmia. I le tu malo le o. Dango me nga mga o il palmia. Nga whai il palmia. E o mai o koe sole pule. Koe le o le kumalo. Ai o koe korua. O koe e peo tu langal na tu le pai la uto e so tu le ntau pule. Piua tau o ngatalo tangutu e tala noa iai. O tala o so o e tangata maua Ko langa ka uma fa saleleanga o mo ia lua vai numera. O fa saleleanga. Ia e fa tai de tu o le ua mai a le ua foi was we swing a mali le ua ave tupe le ua sei la tupe tau tino le li fontoe o ia mano ai ngai le mo se la tupe se la vi masfu. Oila tu ia na me tu le. Langa foi le fai ele o se nganga de le fai ele tala. Fa ko e kasi le kau fa le anga le lilo ingi o le lilo ia le. E no foi ai o tu langa la. E uma ia ele palemia. Sui anga I sui tai ele kai ia. Le ala wala ko faua mai nga malangkamba le o Raymond ni ele mea. E walia e mai malesi la ko kamba le wa avele su. Malonga ia ma fau ai longa e sau dunga mei. O idia. Ia le kangi le ri le o le upo le la ku euskali. Baila e le bibilinga e kamba i ole mea. Wale faisa la to fai unga I lumbol to ina lai fa sanga mal to ina. Fai atu iai, malia ia lo whingalo. Step down. Wa kauanga sui se kaika. Ai vai o ka milo solo whapea mea le ori. Kambi solo whapea mea kambai. Ia pesa mea o le fai le avu. Le whamasinonga altoina ai alu so ngā kupeo. Tai. Oi soli. Ku mena kalisia e fai fe au le chapipi. Ko mea le kare sia ai o fai o le chapipi so le wo fori ni to nga mea ali to mea le tu malo o le o mo se tonu le tu malo ai alu e fai mea na palo ka ngili ku malo sa we ana o ku le malo ai le fai o le chapipi e fasi kwa ka kai kala ke ia usa o le iro mo so nga bango o le e mo ia ke lor mela no foi ni Australia. E no fom quale mangofo. Sa olele. E oi. E ka mai foi fica ia ki oi. Fa pe o fai pule e ala ke lo le ia le ai masau pa u ka langa avi sa onga le unda. Ya le la o ngila ave kala le ku ka se lauli masfu. Ya. Sa le le o fontoe ka o melise ele mo se lauli masfu ia malong au ainga. Ia ai langa kele se kupel fon fa vai nga fa nga fu le mio se la mas fu Peanga ia fa mai fa pena ona fa pe to le tanga fu le langal malo le oilo ai ngal fa vale le wa ku le malo e va ku yo nga lima le se la lima fu sa wa ku le langa le ropo kamai le mo mai kasi ka kala le vadua po Kamanga lango fo fale le la moe ia si kai fongo vo le lor komi ala o bili mai si sa wa si uso sa wa sengira ka se la lima se ia la kala ko ka ke ku nga o fai pule
E mama ka mai kuku le lenga e mama ku lenga o ia la mar se lau lima furu le fai mai le mo a oi la e sai kasi ale kala pelo kasi le kau faleanga masianga aka faleanga ia o le mea kau faleanga o le kuenga ko ia lo mana tu ko ia lo ma fo le sele mato fitau ia lunga il mato RSA e o mai la mai sang kambanga e mato o le ke fa alo fo le o tangata mo lunga malo ia e o fo ila ngai ang kamba yang ala ko e ma ko fo tangata so se ingui ngale siang kamba nga puai ko se tulo o fa so lo kama ai fa mai o ngai su si avel fali makala pengo la kamenga kala pengo la kama konga ai wale o ku mal fai pule e ma ko mai le kai mai fafu pa ko mo fonto ke no voi e fe si le la fon ko pe fon ko ele ku puanga me se uso Pero malesi mea. Makaria foi la fonti. Ona o sifi e kingo to mata I fon fa vai. O po mai alo e fish ia. Wa kasi la kaka kala ngoa ke le keisi o fale ali lima mo mau fale ali. Ai le ma fo de la keisi ma to mata. Kongo. Very similar le la keisi. Ia au fale ali la. Au fale ali la olmol meole olmol mau kuskusi a ngaia nga ko ese I mai amol mau o ku yo for si vai lá ia sole a pisa me fia ngo fam cara que se fala ali vai bueno boli ele me vol so al como ki ai mai fam kala mai fam mai ya ai le moria sorry que foi eu kon fa valeo eu ko nga fam kala nga so Oi mai oi, ngo so ar ka magi. Sole. Oi nga lenga mori au ma ko am fun ko. Pa penga so ele I le o. Le siang kamba nga le ka magi. Ai folo ko fun ko ke dia le. Kasi mo ka nga mori ke mi he chapipi ile drunk driver Pero ma kasi ko ya lenga ko ma lenga murmurio. Ai la kulang kamba le so le ka magi ki. Ai ko leo ai la ku ya fun ko ya o ke ngia leo ia mori leo ai sa lo kamo pese tafa me pese ko ke man ko fa kamo ki ngo so le nga oki ya man ia fa ki sorry man ko ele video ia ngo fa makala me ale pu ele video ko ke man ko fa kamo ki le ma ile ngo so oki ya man ia fa ki ngambe sole so le om ko o foto le pa ngi ka kalim fa ngola ko fa yan game a oi la nga ba sia mi ye men yo ko inga ko kas me nga le ma wa ko inga I wo le wali kake io ina fa ta sila ta le la fa ya tuso o ferme tam fa I tu le pa malanga hi cha pipi ne ko foi se le lei asia mali liu ka nga kai lalo kai inga under his leadership sa oli mea o ia fasi o kia o langa leadership ma liu mo mua yan ming skalia o ia sa taun fai unga tonu masao ina merna ma liu ming ska feoki mangai koi inga ko mo fatui bali liu leo why the real person le sao mai mea ai esem ko kia o ki kamalea te mitia onga tu au o lima tau sanga le ai se afoi se fai unga le leo amaia o ia les ka kale solo mua le ko I o ia foi e ngo fam ko ai si fai pule lo mariu ia wa ila o mariu na losi ke le ngale point ia se papea yes I did ia pe foi ia esa no o lo le melna ia e fai be lan su so le alcoin e un makule si me ai so mai le si me fai mai le o vai ia un maku vai le aku ai o ia one semo ke vai aku ai anga mo I kala I ka ko mafafonga foi e ko fe ai le ikua
Fetu foi, wa pio menga fa fe ka ko yaso ka ku like. O ki ari mikura. Wa nga fe ngai la le ku pe fe sa o isi ai tu o si fai pu. O le fa ai le ku. Ke lo e muli aku le ikon fai pule a le vanga mau isi ai ku. O isi ka karam ko ale fia ai. Ia mai maliu fa fe foi la pe fa pe o liu ai tu si lo matu fa ia onga len fa sioti nei fo Ia fa va o wa pe ana fa pe la ngi me mo I ka ki kan ngoi lo no winga e sa o ale I ku alu ai ka kan fa ko foi pe nga pe no winga o never for pa ka ko se I ku Kau ke mea ko lai fusu mai ei kui lalo la au po ai mo bua ei for pa ko. Wa ke le ole I ku lai le fia ei. Ya foi le nga. Wa mai mau pen fa pe nga e sa o mele ka kan ngoi Ia. E ele. Kau le suengi ele kau de aveng fam singonga. E sa wale I ku ka kan fa si o ki sa wale I ku fa. Ai oranga. O lai foko ka mga whape ku oi pia. Si whaalua, wharora, kasial ka ko whasia, ma ko whasia ele me. Aure mei e whakingo mero ka moenga la ka miki E kei ale a mai ele e ai kakala ka ke miki e. O whengi mea whale whapingi, o kare kaunga kāsori. Longa winga o ipo whakaele. O ipo, longa winga o ipo whakaele ia a kau se u kere la ka whapea mai. Sui se ke ari im kua. Sui se me ai. Ko ai le mau. Ko fai si whare kongu keno. Ia wa winga nei, kaunga kāre kaunga kai Ia. Fio la esu. Ia, awai. O ke ofola u pa fai nei fai so e ngoni me. Ai toi mau o mo lele ai toi fai la so e ngo me a fale ia. Ona mau o mala ia le tata ia na fa ka we me a fale ile bele. Wale fole nga mai le ko si ga ka le nga. Mai nga me a fale I me. Pe ko ru ko I tata ia e la me. Le ka ke lo mai le ngi me a fale o fa pengi kau. No winga. E ko kere ka ngaka ia whakau koe mea whare. Ia, se mea whapena. Ai, o mea whale la ia o ke loa ele ila loi for se lau a whele kau mea whale ar ka kale ngā whakau. Ia ki matau dia fwile uma ele no fo inga ale a fo minority nga ingi. Mo koe whapea ia to ina malom tua. Lo pe whai to ina. Vai. Mangi au couch nga mangi au awar whainga o se pusa isa ma mangi mea ma se ma se ka moenga kaukala. E unga ko vai o ko la lui foi lunga samil moenga ko inga. Ala ka ko i for ka maro lunga moenga ala kambi foi lunga samil. E me ko a fiu nga no maro rosi de samil ele ma ko moenga ko inga. Ya. Uso ona o tatai I wa se ena mo tala noa ia ma tu ni ia noa mai se sau noa nga munmuri am se ta bo fingaro ia mata tau ma vai ni fiaf ma farwal ia mamoli la male nga ngol fa tai ile pa ia male mamalu le tunu o lo fa peona mai peola tu finangalo ta tu po kala me mo fanua ia la le pae ala manisi po kalame la fu mai fu la to fu ia lo fanga mai mane tele po kalame ia lua I fafone le il ta to po kalame ia le po kalame le a tauta ia manisi fu po kalame la iti ai pe ia o po kalame lua le au mai nei le I fa to fala inga tata nei ma tu tano ia ave fu ia la fu fa tai le fa fonga mai po kalame ia fu nisi taimi e tātou te sai ia ai sai la mai le me le le ile tunu
Wa ele fa pe o alu I tu tasi el tatou fa to fala inga. Alu atu lava fo I tatou tele fia I mea ale fast. E tu sa o I fo I le fautuanga. Pe fo la o fautuanga ia na e saunoa ia. Le fo la wa bawai se mama anga o tangata. O le tala ale au mai tu le pai e esele ma nei o pokalame ona e malama le imta u. E lua foi poltalame ia mo fanua. Ma nei e tele fa manga maingo mena e pe o le winga na o tala tangata ia fai mai. E leo fai mai foi ma ia kaku koe mena yo e te me to e e te me ta to e ma fai ta to tala foi. A le malama lava ia me foi e tal noina. Peila o le mea na le fia I tangata. Ina ia malama le tunu. I mea le tupu mai sa mo. Ina ia mo le nofo file mu on mafo fau. Awai, o tala ia au mai sa mo isi tengi. E whapapole ina le to tele o tangata. Ai whai tu lo se whamamanga fo le tātou ina ia aua ina I ni popole. Ia pio le se whamama avenga nai I le tunu. Mari. Le winga na lau whamtalanga e lei ona whai mai tangata e se whawhitai o tātou pokalame. Ia, si usa fo yo Juliano Bryce e umalor pokalame vili mai. Mai malo, ma nei ar pokalame, whawhitai atu ia whawhitai sua ma whatua. Ma lo lava ma nei ar tātou pokalame le nei aso. Ia o winga na o le tātou pokalame tu lepa, tātou whawhitai ia, nei o uso I lalo I back and save. Ia, ma wheloa I fo, ma lesi fo I uso o lewa fo I mai o Isamo. Ia o ke o le ai ka piang waska mai I le PIC le I Yamato Eventei. Io e sawa talanoa mai ma aka I ka ko kala ia e fai ma mena ia lo nei fo na langona. Ma nei po kala me nei o no le fa ma na mai o nisi o mea. Ele o mo ato to mai o Samoa. Ia. Ona fa pe to le o la fa mtalanga fa tai tele la le vanoa. Aftai foi sa mo la o to fa to fa la inga o lo fa pe la bona tu ile mun panga ma Nandira to lima ma to vai ina ia fa pe na mo ai ma to nei tau abatua ia ni nai fa mtalanga ina ia fa mamla mai ni mata upolo fia mamla mai ta to tunu a fai foi wole tau e tau na o ia fa mamma ia finangalo mali e to ia foi se ia mo ai se ma to vano en fai on pe fa mamla ma tili nisio me o lo fa pe na si sinia ai fa tai foi ia te to lo fa pe na ona mai peto post ma fa pe na mai pe ia to finangalo I lungo o le tato page le tato il temilni ia fa tai telea o to manatu na le e mo ai foi ni manatu le ma fa pe na mo ai foi fa malo si au ia ma to nei le tong foi a kunga me o ai pe ma to le ma ko kau ai el langio Maria o la wanga le te e mai il tato wanga ia ai mo le toi la fa tai sunga fa fenga mo la tu fortua pe foi au sinsina o sa mo lo fa pe fa fo mai tai tele la mo lo tu temi fa va no ina fa funga mai ia ma o mtu le epo ia pe fo mo fa no ia o la tu so atu na nei ting ia fa manuia tu fo ile weekend ia ma tu nei New Zealand ma Australia ia fa pe fo o tu la alo tu le weekend la so ataya ia fa manuia tu le tu ai la auto fo I weekend ia fa pe fo na va tu mal fa tu nga ia ma tu nei mana tu ai fo ia le temi le wa tu ina mai ata tu wa ia le sau ni ninga mo mende o le o fa mena ia taiao tatu felo ia o fa va ve tatu me o ile mele fa ta oitalo ina ia aua nei tatu o nei ki mo tatu le fa male mati munga ia la fotua I mai la sa taiao ia o se to so atulna ia manuia tele lau fa tu fa la inga tulepa ia me se fo ile le fatua ia male mamalu o ainga o lo fa pe ia me se fo ia e kalesio o lo fa pe ngalu ia tele tulepa pa so foina ia fa tele leota ile vangana ia o u male saunoanga ua fa united por klame matautua nei afiafi manatu tele peaso e mai ele tuelo soifua so ia fa volta mori mau mareta fa malam la mai no tatu wanu inisi fo yo mata upu ile atu fo ile silafia marta iloa
ai tau mawhai le mesili ina ia mawhai o na whaongaina lo soifua ma lo ola tatu uma ia i le po i vaenga o leola ai mo te minei whaftai tele tivasingano mo le ia po lau fionga fo i le alo le tanga loa ia mo lo sau i ta o kalabele ne yaso alof tele atu i le ainga ma i le whatua ma no whalo to fa soifua ia o te pei lokoni ma lo whafte e tanga tana fisiri mai po fe ma waile vai io e whaman mole e whaimi te nofo ni Amerika i na uwheatula i ele me a whai o New Zealand e te wala awane i a tupai i a tamaitai o mawhanua tupai machera a whai te nofo i Amerika o na e wala amaile ia i le 5 o norua toru fitu o norua ia sa moa ele atu pele manatu o lea ua tau mai le si ui le tātou tautua mai au nanga o le ne yaso ua lolo fo i tula ia o tautuaina loutou pa ia ma loutou mamalu na iai leo le taofi ia ua tuumuli atu le fionga ia leota ia sa mavavaalua i le tautuaina o loutou pa ia ma loutou mamalu ia o tatonu ua lava fo i lea moa o le ne yaso na seu fo i lo vaai whanua tātou toi whailoa i tae au lea lea so tae au ia asto na i tae asto na au tau New Zealand o ne ngalo tātou container talo na o tau watu i New Zealand ia na o umana whaalau ilo atu ia le tuatusi whafonga mai pia le lau toi avatua pia le tuatusi wha mole mole o le tuatusi o le na o le 5 tolu Tidal Road Mangri telefoniane i le o lua o i vatasi ono tolu 5 lua fesili mo sala la wano tatu container talo fa mole mole fa utangia mai cash only i e masau atu fo i masau credit card io e a lewa vatu le fa mole mole au ale avesa sefio credit card ia mo nisi mea ia ai ave cash o lo mia mai o le tau le na o le 2x2 kilo 5 sefulu 3x2 kilo fitu sefulu ia male 5x2 kilo se laulu sefulu ia o manatu o la utoe au ngani atu le sa mo ai mai se tatu o lo no fo New Zealand pa mole mole ia o le porkalame fou le na le malo ale tatu whenga malo o le atapena uma e lato fa tau talo fa tau mea mata fufulu load container na le watu ar fai pisinisi pikir container o lana mta fai oi o le fa tau a maea a ver pacha le malo a ver pacha le fai fatuanga mai fai ngofie o mafau fonga ia tatu malo le fonga le liparmia malana kapeneta mai fai nga malo ina ia fai ngofie ile fai ngofie fo ina au fai fatuanga ta pena ngai me container au se fa ma venga na uma ta pena uma le malo container al watu na ia piki a mai sau fatau tupe maua a vela na vaenga fa fo il tupe al malo se lo posene ata mai le fatatau sa mola tu pele lava tu mo oile ne fiafi ia le ala o mo mai oile te bala mai il telefoni 5 no lua tolu fitu o no lua o ina e te mawaile vai le asia fa mo la uma watu nei California o e mawai bala o mai telefoni le na 5 no lua tolu fitu o no lua fesili mo soli ia ale soli ia fesili mai moa o te mfaino o whaamtatalatu tu la fono ma mea umar vai ia mo le leuro se fu maloloina mo te nei lau fionga li palemia lau fionga le malu le malo masiofo suia tofia maola tu fatua lau fionga li palemia malu fatua lau kapeneta i li im tamaitai ia o la tu li im fatua ia o minsta lango mo la tu fatua fa pena fo ilo fionga ile fon fitalai malu sui fon fitalai ia i o ruali i mo fatua pena fo
ia le tuangai le sunga tu le epa sai lele le sui te tai ia male vaenga o le tuangai manuia tele le weekend ia to umalaba o le porkalame ai tu sa e vatu ele o vatu sia nganga e faleanga strata o le nganga e vatu ina ia manino malama ma vatu fa fautuanga o le ote le matua yo e ote ile alofa tu mea ele te tau o te whaia e o loo sila mio le lalo langi ia e mese le tua our God and only God is watching us from afar manuia tele o tō whaiva o tō o masani tu le epa whaaftai li o sua o te whatu wha